Papa, thank you. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba AHENKAN933 FM. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba AHENKAN933 FM. You've done it before, you will do it again. You've done it before, you will do it again. You've done it before, you will do it again and again and again and again. Bleep, 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 la, la. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba AHENKAN933 FM. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba AHENKAN933 FM.
Amani ebipa na minemu na tuma dindini. Nansumi to me country nipa. If you said nipa ni masemko, now I'm cutting a bedroom mengu many masi. Enti mayekum na mi huna mane. Nasame shekwaya ofaswa. Irade wo pepa menu rua. Ale nani huni AHENKAN933. I have a testimony. A testimony. I'll tell the world my story Of what you. you have done. Akpe na mau. Akpe na mau. Akpe madana mau. Akpe na mau. Akpe na mau. Akpe madana mau. Akpe na o. Akpe na o. Aba akpe na o. All that you've done for me, I Da 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 da. Do do da 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 da. Soba. My own. Akpe na Seba Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo Ediba AHENKAN933 FM. You done it before, you will do it again. You done it before, you will do it again. You done it before, you will do it again and again and again and again. Say, Andrew Emiri Biwate. And now for nebu saying na yemi to jene. Obuafo ne hwan. And he does last say, oh, young cobra boy. Chiba. Hey, Norma. Edru baby asanet ye. Obi anka wode wo wura asani mu. Obi anka ya wadwene sanko ono de. One ne kotena ase na mo kama suma semo a. Anka wobeboa wo. Nanka waka bibi e bekyekere wo were e de akere wo. Nanso so sa nipa no wadane ohuriye okawo a no ono asa hu okawo a no ono asa hu nanso so anije sam ne sai ye nyankopon nye nipa na waseng aniwo eno nti na waye bia mayen na wode yen asa afe na se eka nipa nkwanka yewu eka nipa nkwanka yente ase because ono no de adwombone enu ti ano praise ye da so ti ase a ye se akpe na mawu ye de urade ase sansa de wa ye doso ni urade aye bro adwene ne nti ase so enipa ntumi nti ase because omoda na omodwene ho ase da bi na Obuoba Ofori Amanfo no ne hwan e na afitumi koba beto no ono ne hwan na urade do ne saa because they are human beings. But the good news over here is that nyamena yesom no wonye nipa eno nti ade eti ade sanyina no wode adansedie nko a eno wode emaye ye urade ayamaye ne doso sayese ye ka ye hunu ba bia ye hyase ena ye hunu ba bia ye kowie ye urade aye doso Dabarabarabo Amani ebipa na minemu atuma dendene mintu minkanchire nipa enipa nye hey enu meni mwase obeye di na wonsam no wo ka cha nu otie
obeye din no ogege ho o say oh sa uwie ni nyina awia ya wadwene sa wo de anka wahia nipa bi aka wasuma sem a kire no Otena no akwa akohia obi foforo o say ei na say wo boba de bi odress shepene na adwumani mo no say wo bre meme dia men kama sam nkire nipa because nipa ni masam kan eno ti da bia ne me kama sam a kire no ono ne asafo awurade a se wo de wo ho to ne so a ade nyina dibua wo na wie wiye anopa yi mame nkan kire wo ebia na ye wadwene se enipa bi atwa wo ho ahia anything keduru ba bi abrabo ni mu aye den anka twiben won me teacher ni bi baka kire wo se twiben me enka wo be twiu aben won nanka waka wasuma sam nanka waka asem bi a ususu se edi wunya something that you think is eating you up that you would want to pour out your heart to someone with the intention of getting a solution. But these same people, after telling them your secret, after telling them the things that is eating you up, after telling them the shadow that is chasing you, they will use it against you. But when you get closer to him, when you speak to him on issues that is bothering you, on issues that is swallowing you up, he is faithful and just to keep it. Make God your secret friend. Make God a friend that you can share all the things that is eating you up. And nyoma hodwa ebun kamfa so and nyoma hodwa ma adwendwen ukọ keteso a wuntumi na osofo okra nka nkyere no me na me ka kyere wo asofo ni bi kasa asofo ni bi ni mo kasa. Some pastors are talkatives. Don't ever trust in human beings, not even a pastor. Trust in God, only God. Oko ka kyere no and then the asamo maye nta ya wo say o tumi keep secret asamo nya ma afie o asamo ma afie na da asem bebe fie na be hunu say yes enkrani baake noko yeje ube hunu se noko wo hoi eyeje asamo ma afie eni nti ya wadwene so onipa na one ne kan wasum asem no o tumi keep secret ho na ka kire o asamo na e ma yintia hwe asofo bebere ye kan yensam kire wo mo di preach da bia wo mo di preach. I don't blame them because they too are human beings. Omususu ye nipa eni nti niam awodo ya na o feel say wo betumi aye na omususu betumi aye sa. Oh yes, they are human beings. Onimu a Bible said they are man of God. Man, if nipa di kan ba yansan ho be yewrade dia. What are you talking about? Also, what are you saying? So bringing you the warmest greetings from our national studios here, Equia Afrakoma, networking the globe with the help of www.ahenkan933.com, my TuneIn Modern Ghana, streaming live on Facebook, on YouTube as well. Nina AHENKAN933.3 FM. A brass song, your most authoritative, social, political, and current affairs talk show. This is where we produce well thought through provoking stories and also help shape the understanding of issues making headlines each day. Swarias here. A production led by Adrim Pahini Kofi Mensah Kobe K Kwame Asante, executive producer Diankan Kwame Yaboa. I am privileged to speak on their behalf. Wafremi Obuoba Ofori Amanfo. It is yet another beautiful brand new
Wednesday morning, still in the year 2022, in the month January, and a 12th day of it. Shall be da 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 da. Time check, 44 minutes into 6 a.m. A free sub break up him say non dubabo. Middle for Kayan. We've got a World Pack show. Sometimes intriguing yet exciting. Hey, happy. We do that in-depth analysis. Unyawo baby. Hey, happy. Hey, happy. Fearless and factual. And into do feeling out to one more. My main church, Amunina. Namin Susu Yankoponsu Winshiramo. Taxi drivers. Amudi Mufidie Atwa Hinkain Sabre. Namutie Martin. Mesre Asafo Rade say. Uncle Swan come home. Namonti Asia say. A year so den. Sasafo Rade noa. Or the Wura Afifu Furoimuno. Ongu anymore see the Biarada. My idea. Son say one more call a washing. Omo call Salome nyina me no ka say omo te ka mu a omutiri ayi du ya do bi akọ ne destination. Taxi drivers madwuma na ede womo ekọ afuom nso radio ni si womo kon ho e hyehyɛ bi ni mu apretwam e hyehyɛ womo bag mu omo nyina de ato ayenkan anopa nyame nhyira mo ne amokoye wa afuom o nyina awurade nka mo ho musuo ni asan mihu yanka awurade nyini nyina famfiri mo so adwadi forma no so kohwe chenku omo aboro mu nyina ye kan henkan ho asem eye Maakye mo so ye srasafo awurade sai enioma no amodi akwakogu ho no awurade anyi aboafo onyi atofo emfiri apoya anafo baabi a wani na awurade mfa omomra meto nioma ni nyina mfa ma o afa corporate bodies no a teacher for any banks no any other institutions no woman nyina omo earpiece hyehyɛ omo aso ade ate omo pensem o ekoso o mighty asemai Ghana mu atie eno anti ne yenso so yaba ye be serve very well your most competent show ye kasa ye nim ne ye ka anything ye say fearless and factual so arias here ano pension sama wodo ne doso cocobot omo adopt a new policy ekwan ye be fa so ankwada ye de omo eye koko adwuma ye bete so omo kire se omo ani suade unu ne say zero tolerance and omo expected and unti ano pray any mpanimfo a omo ye in charge of the Ghana Cocoa Board ye ni ombetwetwe nkomo odim say omampanye Kufuado came promise wasan promise biem was a 10,000 housing unit and omo be see dia ma teacher for okay wie ye pe na Mikael Lewin Kwaku Manu omo video bi ene na mabonten no anwanwa sem bi si a omo si omampani no waka ne ho omampani aka ne ho na efiri sabre ko nyina omampani sha asese wo kasa ya mo men no oye na adwene say we will do no atwe microphone efiri na no empower how be abiem so ati ase yes mu ekwa didi ma ya ye ka bigum ye nkoti a obesi 10,000 hwan omampani nya ne ehia nie bebre wo ho no mo a wase ho bo hwemu na ye Ghana no untumi mfa mfie nwotwe no ma Ghana nya se paradise ye de obetumi aye Kwame Nkrumah kura wantumi anya anwie no de agya hokọ enkeka mmoso se kwadwofo a wodidie yesra wo de obetumi aye mienu miensa na abetumi aye afasi wani so na ye empel how bia Taba onu de won ti se nipo na wedi atro Yankopon ti se nipa no asese abo bebira wontumi ni so enti mu amochiro speech di ma omampani ni ya mo nka nkere no Ghana fo abre no ene boss ahodo bebiribe no we ene say yom say afa bibi stem ye omampani we wanwene ne ho agenda 111 ya to say wom so mo be on press conference na
Oh yeah, the power we hear press conference. Say Ghana for be who. And I saw myself call and STEM. STEM meaning I say science, technology, and the bro photo can. Wabra e-blocks bibiri aka wura mu a wasam bi mu ani kɔ hɔ no kokosie no. Ne hu hia nko a na mpanifo Ghana ha ye. Ne hu hia. Already Crampo schools here are choked as we speak. Omo rane double track ni yenya yo. Be pem na Crampo Ghana Education Service omu ni mu dampo a enkwala yi bebie school. Aden because aduane ankwala ne ko school mo bedi ne bi ni ho. Aduane ankwala ne ko school mo bedi ne bi ni ho. Sika wase ya de ma wo mo ne ya tworo krata to so se ye sika ne ba be pem ne Mr White on release sika no. Who be say Mr White ya hwan? Kind of for atasem na make yi. O release sika no ne ehu hie wase ye wo Ghana ha no ye keka ne ma boso se de ye pese ye de adechie yia ye Ghana nyina yie na Ghana ne etimi de adechie yia ye Ghana nyina yie amon keka ne ma moso mienu na mobetumi aya oh ye the free senior school na aba sabre Crampo nke ye double track na free one ye ene school mama na ye tro kan yi school ubehunu na nkwala ne na mufie aseme ye onse ya makwan ubehunu na omo ehihye school uniform aseme ye se ya bie school mama school ne niam nyina ye toro kan ene ewuku ada mete ye nka mami nkofa wie mo brain sem ne fanto adwumadi ne so na se ne jana so ne no you can imagine se ne wie ye ne be ye na ka tira mo se ne enipa ni bi krokro mu 2021 no ye nkrokro mu biem ye kone wro mesi ye den ye kone wro entina ne se nsanwa mu o se ye ehin o ba bia wose ye kobia ne munkonko bie mu ye ne ye nyina ye beba ye ba Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM Taba Nanswerade ma abofo ya badwuma no payi abofo na badwuma no payi abofo na badwuma anopai wamaba Taba Hey wamaba abofo na ba omo badwuma no payi bebre gusu sane abofo ni bebre sane afere bi ba ebi nso abeduru dada abofo be ye 1 million awa lebere sabarabarabu mami fa wie mo brand some fanto adwumade ne so mfama we na ewuku ada e free anopa ya kopem enwumre ni apade ahunufuo fa ewie mo brand some ho de ba ye nie omo se awia no betwe ne ti na atwiniti anopa ye bebo kama pa ye kwa awia bremu so asa ne te nti sane weda ne ye na no dwoda bonada ne wuku enso sa pepepe ene be ye awia ne bebo ewiem be ye hye ye kwa anwumre bremu a na ewiem ahya ahye se edwo fom ewiem bobre ne sane ebesi akono no ye gwani kobia anopa itie ni abofo ba ko de ba ye ni awosemi ni mienu ye nsua ansana yakofa agudie mu nsam de abrel or say dwell in his presence whose presence God's presence dwell in God's presence and pray say oh dwell in the presence of God there are so many benefits emfaso bebire wom oh my Ghana we need the presence of God Ahenkan FM, we need the presence of God. Abuabo, you need the presence of God. Ofuasia Irebi, you need the presence of God. Koforidia, you need the presence of God. Asene Manso Akroso, you need the presence of God. You need the presence of God. It is the presence of God that will bring joy. It is the presence of God that will bring understanding and unism.
Sorry. Eradeba sorry. Eradeba sorry. Eradeba sorry. We need the presence of God. And I will dwell in the presence of God. You need the presence of God. And the Bible says in the book of Psalm 91, the verse 1 to 2, John chapter 15, the verse 4, and I said Psalm 23, the verse 6. Sorry, so dwell in God's presence. Sena otwere ampo nyankoro pon ne nwunu ase. Sena osoro ni no ne nwunu ase. Abrabona obo the year 2022. If you want to see the glory of God, and I know Jordan Mekatra will say put God first. And Ramekatra will say Katre Radi say, oh Lord, help me to be content with the things I have. Mama ning so near mommy wo. And then so the American woman say, Sena osuru ni no ni nwunu ase. Sena osuru ni no ni nwunu ase. Or say he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Dia oti osuru ni no hintabia. Metra dia otina otumfuo nyankopon ni nwunu ase. Besia rade say, tie, you know why you need to sit? You know why you need to dwell under the presence of God? Because emphasis umtie. Or say, he that dwelleth near otina dia otina osuru ni no ehintabiano. Me tire dia wotena otwere dua mpo nyankoropon otumfuo nyankopon a ewiase abode nyina ye ne dia otumfuo nyankopon a so ono ka se ane a onipa bia ntumi nka se da bi otumfuo nyankopon a so oma wonkom sese koka onka nkere me se IGP se nkom eni nti usuro wo yare oyodifo sofo because you are not dwelling in God's presence. You are not dwelling in God's presence. You do things out of carnality. And we are doing it to impress human. That is what you do. And intina IGP sorry was say my come yare or software wo beka sa asem no yare. See we di for IGP say my come. Masa, if you dwell in the secret place of the Most High, he will reveal things to you. And it is not the worst of human being. So you won't fear any human being who is trying to make legislations to stop people from prophesying. No. Because you are not dwelling in God's presence. And it's in ba utirima wo kanyina eye ubo utirimaka na say ye serious country ya nko bi nsore meka nkyere en say o mofia no ne nam ha wo sesenke ya kyere ni hwe na ni so be tre ni ya ja na si ho ogu nyame som ani mu ase ogu na ni mu ase nyame som na ogu na ni mu ase. But I pray if you dwell in the secret place of the Most High God, God will reveal things to you. And these are the things you will say. You will say of the Lord, He is your refuge. God is your fortress. God, in God alone will you trust. Believe in God. Dwell in His presence. And found to nipa so. Trewurade ni nwunu ase. Ekwan ba na be first abet trewurade ni nwunu ase. The Bible so say ye. Ohine yire ja dwe no madam ja hantan no ja minim no na bra wo ho ase na sua nyankopon na sem ne nyame asem wo ka kire wo no tie na ye wo ye dwa dodo ubu ho dodo owura fisi ani nipa bi na sa afi 2021 ase wo mo we henfa wo mo awuko afi we nso ye dan bibire bete agu. Do you know, say, Okahon, and I won't kahon? Do you know? You have no idea. And dwell in the secret place of the Most High.
for him to speak to you, for him to reveal the hidden things to you. Dwell in God's presence. Tena osuru nino na hintabia. Ekwan be na befa so. Read your Bible. Ekwan be na befa so. Humble yourself in prayer. Ekwan be na befa so. Read the Bible as often as you read messages on your WhatsApp, on your phone. Get close to the word of God. Ben Ewurade asem no na nanti wom. Na Ewurade nhye ne ho animuonyam. Bible say nia otena osuru ni no ehintabia me kire de otena otumfo nyankopon otumfo Ewurade no ne nwunu ase no bese Ewurade se mi dwane kobia ne mabank se mi nyankopon me de me ho me to so dada nyina Ewurade nka wo ho na other quotations na me kan no nya bra. You read it yourself. Pray to God to give you the Holy Spirit to explain things to your understanding. Na fa ye adwuma. Na we say, e yire so kire so se denyara sa asafo Ewurade no ongu ani maseda. Ewurade no nwunu ase anije wo ho ntitena ho. It's exactly 7 a.m. live on AHENKAN933 FM Sports. Any day bremo omo wi a ye besa na babiom. This is the moment we've been waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Abusiafo chiamo emo makwa bade ba AHENKAN933 FM so mbra so se dia gudie mu nsama na no pai ya bobo anono ede bana fe bia koye enso ede ema abusiafo ni na ya kentuma boni ena nda no pai dia gudie mu nsam no ede e ba hwa chemra no so abo pepepe e oye efianu se mimidi ede kofi ajiwi AJ Fosterman enso e boa ende arope sanso na champion brempon pokuare e boa me kwabena ajinim enso e supportation no ene arope ne de agudie mu nsama yensaka no enso ede aba na ansa na ebe kwa manane nye kwese nsam na se dia ma no kame ho na emfa sedansem enko emfama ekumfi fori roofing system ekumfi samen kan frencho se sia de yewura afififo mu edansisi abaso ensuo no eba beto enti se wodan no opesa wo boso na fe bie koye edema wa foni kiremo ewo ekumfi akachi na meba wodan no so mfama na bia enkoye enso emfama se ba ne chance a government roofing sheet obenya bia to aluminium roofing sheet obenya bia to alozing nini na enchance no emfa ho ene kala ope size ope no deso ponini na ewo ekumfi akache kopa bito na fe bia enkoye enso emfama na se enchance no se opesa oye estimate na na netena se edi nkomo na hu chance ndodo a obetu ndi aboard so a ose apon no obie edi ato kone kopie mo na na ekumfi enkonkodi nkomo a te se anje ohwe na bibia nso no enkoye enso emfa ema foni kiremo ewo achemodan omni liberty transport no ene se omodi enhwanimo ewo akona na bronsa kese no akona na bronsa kese no so eho ene ekumfi fori roofing system obakoto mo no okodi nkomo na bia koye enso ede ama na se person didi nkomo ewo ahomatofo no so a say ene esitie 0244 749913 0244 749913 0362 195307 for a kumfi for the roofing system. None in Kodija, na bibia enkoye, emfa emao, yan shen semina se, enfem femonia, uko pemo, ewo aye English Premier League no, endra matches nibi, eto fem, na sei, ena ekoko siye, Southampton, etnafi, wa Brekano and Emma Brentford, ete Kanibako, and Eko Pima, West Ham United, watnafi, one in Norwich City, at the Ebony, Samson Eko Pimo, ewo Italia Syria, Anna, and brother. Match bako eto fm say ena esi ekoye Cagliari etnafi obekani mieno ema Bologna enso etekani bako na Italy wa ukopema Coppa Italia match bako eto fm Atlanta watnafi wani Venezia adi Ebony 4:30 PM no game no eto fm ukokopemo ewo Italy wa tese Super Coppa Italia no enso eto fm Inter Milan watnafi wani AC Milan adi Ebony enso ya match ende eto fm
yɛde mu nsɛm no ɛde agyaw yɛnwura mu ɛwɔ Spain ne yɛni nkɔmmɔ akra ɛnso ɛmfama wokɔpem ɛwɔ Spain na kyɛ sɛ ɛyɛ ade a Super Cup ɛyɛ semi-final no ade a match no ɛtɔ fam ɛndɛ sei ɛna sitiɛ 7:00 PM no Barcelona ɔtena fi ɔne Real Madrid ɛde ɛbɔne ɛwɔ Obiman so Saudi Arabia na fi bia kɔyi ɛno so yɛ match a ɛfɔ no ɛba yɛde mu nsɛm no ɛde ama na kɔpem ɛwɔ yɛ England na EFL Cup no ɛno so Tottenham Hotspur ɛtena fi ɔne Chelsea ɛde ɛbɔne 7:45 PM ɛnɛ that game no ɛnso ɛtɔ fam a yɛde mu nsɛm no ɛde agyaw yɛmfi hɔ ne yɛni nkɔmmɔ kakra ɛnso mfama wokɔtɔ tiama report fɛ no mɔ ɛnso ɛba ɛne sɛ head coach ɛfɛ no Antonio Conte wɔde nsɛm media to dwa wabɔ nkrataa kɛseɛ ɛde kɔpie mɔ ɛwɔ panin pa kyɛ sɛ ɔda Tottenham Hotspur bɔbɔko na no papa ɛfɛ no Daniel Levy ɔde na ɛnso no sɛ ɔse general transfer kyɛ sɛ ebia ɛyɛde a mpanimfoɔ hwɛ na ɔmofa sika ngu no bɔtɔm ɔsɛ ɔmo mpɔmpe sika ɛmfa ngu no bɔtɔm na sɛ ɔmfa kɔ ɛyɛ nkurɔfoɔ kuro so ɛne adeadeɛ corporate players information mo na Tottenham was people ko no bibia enko ye enso emfama mo na say abrante a oya number 1 target no e abrante osinaka edema Wolves boboko no Adama Tware oso no na say okotebiri no a odikan abepie mo e Tottenham was pay boboko no besia kan enso edi amamo eni komaka papa fan Antonio Conte edi atudwa medimu nsam no edi ajaw na ose emrante besa miensa de oba be jom kwan na fit Tottenham was pay boboko no mo enti sa ya Chelsea anasa Barca no ane gye ne ho a obetumi akọ na so kọfa brante a ya fan Deli Ali aso omotono sa so na brante a ya fan Tonga Ndombele omotono na afi a place akachi yamunina omo atontoma chese opebia kwa yebeji omo diamao na ebia akoyi enso a ene enkomaka efitoriam ede eba de musam no ede ejaw yenkokopemo ewo eyeboboku a efere Manchester United ne eni nkomaka enso emfama okomanwa former player papa efere eye postcoast ede nsam kakra de atudwa ose Manchester United boboku no chese enkrofo da no ho bosoma chese omo ti boboku no omo dressing room no chese ensema omo die no enya de ekoye na so ne podo odadwe ho a chese ontiase se papa fa Antonio Conte ewo na fe pedifo kofa papa fa Ralph Rangnick edin be head coach no o se odwe ho a chese enya de antiase no etumi ekoye na se okopiem a chese enkachi se Manchester United still na o metumi akotabri papa fa Antonio Conte abe head coach no so edema manwa ene enkomo akra postcoast edi atudwa edimu nsam no enso edi ejaw ene anopai yenkoko pemo ewo yenkomo fufuru a say ene efi Newcastle boboko no enso eba eya ende anopai ukopio Newcastle reporter eba ene say 25 million pounds no amatabri di kwa bonten so ni na ne samprantia ya fan Chris Wood wosina kan edi ma Burnley boboko no ya sa Branty woni bobo ye papa of New Zealand brochemamo na se bone de Branty ese oyekedwo ye pa na reporter eba ene say eya boboko a Newcastle so mo kofa Branty abepemo ewo Newcastle boboko no na bibia enso koye edi amama ene enkoma akra tese eba yade mu nsam no edi ejaw na Branty a ya fer eye current trapia de tese Branty no esi obewure mu ewo Newcastle ene enkoma akra eba eye ende anopai yade mu nsam no edi ejaw ye ne abafie na afie ye bedi afisam no mu nkoma akra enso edi amam na entiwe enso emfafiwa uko Chelsea reporter efi Chelsea enso eba ene saba pa fan Thomas Tuchel wade nsam kaka de atudwa wasi goalkeeper ya fan kepa wasi Branty no wabona ho modin yepa na emfa ho se Edward Mendy eni Chelsea no esi ano still na Branty no stretchiri mastermande enso edema Chelsea boboko na ene enkoma akra eba yadi mu nsam no enso edi ejaw yani embrafi na fe yemfa afisam no enso emfa ntoaso emfa ema ende anopai yenkokopemo ewo ye AFCON na se yenkodi nkoma akra enso mfeformo emfamawa endrada AFCON no wodi wani kochemu a chese na enya sama edi agrokra matches bebre na etofem na endrada kankane powia matcha chese etofem no na Nigeria ene
Egypt ɛna ɛde bɔne ɛno group D match a kyɛ sɛ ɛtɔ fam Nigeria ɛpɛ kan baako ɛma Egypt ɛtumi ante ka no apante a ɛfa no klati ehia ne cho wɔno ɛna ɛbɔ one goal no ɛso ɛde ma Nigeria ɛne kɔma akra ɛba de nsɛm no ɛde ama after that game no Sudan ɛso ɛtena fie wantumi anhyɛ bi Guinea Bissau ɛso ɛntumi anhyɛ bi asad now no table no sɛ ɛne sitie ɛwɔ group D ukopema Nigeria ɛdi kan okuta 3 point Sudan ɛtɔ so mie no ekuta 1 point Guinea Bissau ɔtɔ so miɛnsa okuta 1 point ɛna fe Egypt enso etwa to a kyese omni point bia yen konkopiem ewo group G sei ena enroda matches no eno so etofem Nigeria etrafi wantumi anhyebi ema Celerion enso entumi anhyebi na enroda pewani behwe na Celerion for omobobo ye papa enso oda game a so omuhwe niam enso de gu ese kunkro ama niam ankoye amfama Nigeria ene komaka eba na enda matches eba no sei na sitie group G match bako eba fem eye Equatorial Guinea and afi Ivory Coast at the Bobani and no 7:00 PM game no about fem live commentary AHENKAN FM ye the beba na bia koye at the amount Tunisia ono so otnafi oni Mali at the Bobani and eye 1 PM and also live commentary no ye the ba AHENKAN FM Mauritania to otnafi oni Gambia esu the Bobani 4:00 PM and also about fem awaya AFCON ase ye the musam no esu de jaw ye fi ho na fe yembra na ni kumakra enso enfama obabe piemu awa Ghana ha dia kyese enroda draw chenchenchen ba enso atofem ninina anese MTN FA Cup kyese round of 32 no draw no atofem na atofema na say na esitie Retamale United ono boboko no kyese timo behia ay wasunta na odibeboni awa round of 32 na say bia koye enso ede amano Burger All Stars obetra fi one Tamale City na ebebo eno group A medimu sam no ede ajaw yenko group B se ne sitie Brekum Chelsea obetra fi one Bofa Kotano ede beboni Adiana Stars wotra fi one Brekum Freedom Fighters ede beboni the Biani Gold Stars obetra fi one Bechem United ede beboni Jene Eagles obetra fi one Young Apostle ede beboni Uremo group C ya say NCT Sky FC watanafi wani 11 Wonders edi beboni Enzima Kotoko wabatanafi wani Aluminium Stars edi beboni Asokwa Deportivo wabatanafi wani Kumawuma United edi beboni Abusuan Drafts watanafi wani First Class edi beboni ninina group C ya tesedi musamno enso edi ejao Kim Faisal enso group C oni Kawila United eno enso kankane power matcha chesebeto fem eno so no eformo edi eba yenwremo group D say NCT Akati All Stars oni Kotoku Royals NS edi beboni Accra of Folk eni Bobokwa efan Golden Cakes ena edi beboni House of Folk eni Bobokwa efan Vision FC edi beboni Red Atletico eni Bobokwa efan Lagos Cities edi beboni ena Finania FC enso ni Dreams edi beboni we MTN FA Cup yedemu nsem no edi ajaw yenwremo ende outstanding match bako top fm nyankopon ayadoma 3:00 PM mediama watnafi on House of Folk edi eboni ewo Ghana Premier League ni mo nina anesa Monday 6 no enya dia that game no House of Folk ene mediama game no etumi top fm enti enda ena chasabre wayi puma kwama ese match no top fm 3:00 PM no top fm edi nsem na enso edi eba na bibia koye enso diamao yenko pimo Blasters ni endi kumakra enso enfamao endrada reporter efi Cameroon eba enese Blasters eshomu training ase enso preparation towards game anyakopon adoma Friday top fm yene Gabon and say omde ebani yesi coach Milovan Royvac yesi player omugina musia kan enano da no enya dam brante no esha se training nibi no mo amanya biambo no omo ana se training na se yesi bia koye enso Blasters akache na ende yade omunina omo kabom na fe training no bibia enso asha so ewo Cameroon ene kuma ka eba yede musam no edi ejaw kuma se Asante Koroko enso akache reporter eba ene se supporters no yeso
ɔyɛ kɔtɔkɔ adɔyɛ yie papapa kyɛ sɛ sika ma puhyia gum no kyɛ sɛ sika gum no ɛdo so popa bibia ɛkɔ yie ɛde ma Kumasi Asante Kotoko ni na ɛne sɛ ɔmo virtual seat no ɛndroda supporters a ɛdidi so sɛ ɛne seat kuma pem ɛyɛ group ɔmo de 7,200 Ghana cedis ɛna sɛ ma puhyia gum a bibia ɛkɔ yie saa so ne kɔwura mu a Asante Kotoko supporters scopes no ɔmo so ɛwura mu 1,500 ɔmo so atua ɛde ma Kotoko ɛma sika no deɛ kyɛ sɛ ɛkɔ yie. And so the mama and in Kumaka Eba Urema Kotoko Otras almost Uremo just 1,000 Ghana cedis almost to Etia Eddie Abwa Re Asante Kotoko fans almost 2,000 Ghana cedis and almost to me Etia and a Buffalo supporters almost to Etia 890 Ghana cedis Eddie Abwa Kotoko Ukani Nebuma 23,215 Ghana cedis now supporters see and my contribution and so Eddie Atu Kotoko account to ma just say Aqua and just some year ba and my Kumasi Asante Kotoko and na anapai yadi munsem no edi ejaw phobia kache abrante fere kobena agye just reporter aba and say abrante no ukopiem a just sisia no house of folk edi no awie or defender 19 good years no sinakan edi ma Nkranza Warriors boboko no o division 1 league no a sisia kobena agye house of folk player and nkomaka aba yadi munsem no edi ejaw anapai yeko na yeko de emphasize sem kakra enko enfoma enkasa fabrics enkasa sam enkamfa cho se endano pay se ope eye se suit ato ana se kaftan mat ene enyama ka cheni na ope bia to a do so poni ni na foniche mu enkasa fabrics na bia enko ye enso enfama Italian wool obenya bia to Massimin ene so obenya bia to ene enyama bibra ka che no woni wani kupima se obenya bia to se ban entare ene materials a foniche mu enkasa ne kope bito ye wo Accra se odun kran ya se detie ene se eye makola ene se odo ni chirimu a store number C403 and I said D347 no obenya biato ye biakoye enso edi amount ye ne Ghana School of Law no and I say din hwanimo enso Accra mokola and I say kopioma obe wona mo din komo 0243 422591 and I say 0242876780 wona mo din komo bia be koye edi amount and apad wasi ye kwawie ba ne the commentary no edi aba Foster ebo amidin edi Kofi ajiwi eje ye kwawia ye besan so Fabrics. Hey, Enkasa. When your friend Achia lo papa now say Enkasa Fabrics. Difference in this so quality ni great. In fact, a bad materials a pie the panta de bia. Your one-stop shop. Enkasa Fabrics. Enye we she unia sembia o. Enti so your fashion designer. Na upam suit, wedding gown, kaftan, ladies dress, and now occasion bia anta dia. Na unim Enkasa Fabrics dia. Enye na we a cake. Eba Italian wool, Massimo, Italian cashmere, dustmark, brocage, any other quality fabrics and one Enkasa. So what person will pam na etija a yefe a fatal na ejiwa who offered dia and one Enkasa Fabrics. Our shop number C403, Makola Shopping Mall, opposite Ghana Law School. Follow our Instagram and Facebook at Enkasa Fabrics. Enkasa Anafre 0242 876780 and 0243 422591. Enkasa Fabrics. Enkasa.
Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM. Baba, Yankopon, Sham, Papa, Yankopon, Sham, can you put me for any dream which was dear, you know, we behind a point, you told me, Yankopon, Sham. Baba, not to work, I am to Mamma and Papa, Yankopon, down, you know, the town woman, the Yatro. Radio Papa, I'm full sick. Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM. Radio Papa, I'm full sick. Thank you. Okay, Mami Simon Akwaba and Fambra Hinkai 93.3 FM. Matching Eddie Jimediano Eddie. Timasi, Kamasum Sam, Jimiso, Cromie, Timasi, Kamasum Sam, Jimiso, So happy birthday going out to you, Ofrewo Isaac. Do don't want so Frewo Ziggy, and I have a birthday. Happy birthday going out to you, Isaac. Ziggy. Udine ni akane de meet me nka. Ni meet me akane makano. So may you live to be 93.3 and beyond. As usual, good health, prosperity. Erunti anche yedi deubo enkrata emoboso no edi bramo sisi a adwempa hini kofi mensa tenase enkrata no nso aye ready obetimi no adwenkyere ne dia ba 0594841044 0594841044 ye back in kind the amount normal message live on Facebook, on YouTube, www.AHENKANFMonline.com. Obit me join here with her. Sorry, I say. Okay, so 23 minutes after 7. Empany for Maakye Mumpumboko there. Nyame adomboko. Yede radiase.
Oba you Afishia Pefia. I think about to you. South Free na media me we hia. Ewa ha. Se bibia boko de. Na me adom. Ye kwa tusu ana ye kwa abena se. Meti ha o. Anko baabia. Meti se asi fufuo ni yi bia mo so agu ha no. Na nya sem ketwa. Information wo krom. Information wo krom. Aje. Emu light soup ni mu ayi. Hey. Nina meti ni. See I am sure adwuma. Anyways, but o style many aje ho na wa makai maami bia na ne te abose okan zango. Maami no ne we oh makai ne pa, but unfortunately we film. Oh. No madam for pa. Akwala o fa madam for me kai me sua ketekete no. Na madam for ne pa. Hot not on then. Maami no. As no one said that to me, I think there's a provision store be by no can any dia. Oh, okay. Na ye ne ma media but na okoho. Na madam for ne pa. Oh, I see. Madam for ne pa. Na mi sa. Na mi wo be 3 years or 4 years. 3 years. Or 4 years. And na madam for no. What dear phantom. Ni hu ade efentem sese sene wo kanfo se ni ti ano ye wetimi akora 3 years. Oh yeah, timi akaya na unim se 3 years 4 years ade wo be kai okay betimi akaya bi ba se 3 week past akora 3 years timi maame no dabi maame no ti so bo unya na obuoba dabi o hwe tie si mwache tie ne tie ne se maame no sere na me ne tie no me ma me timi de me kuja no oh okay kra ko je say 2 days ni me hu me ma me kra mpa me okay me hu ma me na me okay oh okay unse no bi wo ho ye won kwala bi wo ho no a o mani kan krofo bi anim kra chen ese o mo ma no nti sa ma me mani kan anim pa ba to wuntem e na me ya na ni din de say mi ande me nkai uhwe atimi akai style fa so kai din na mi so oboba se wuntem me ka di na ka be hu e din de just mbisa me maame e de me nkai oh e de na me nkai but mama na na ye frɛ no no so me so me first time me share o radio so enkran to say well baby a me ko de na hold pa hold de short code short de short code di omo ko yo mo mai short code for no ko yo mo mai me ko normal 22 no Obuoba ji na ni de oh na beach o se enye ani je per se mi hu sa nkrofo no na che ene sensia Christmas Christmas class na de awie sia New Year rather ene san be sia me birthday me sa na me celebrate me December January no latter part of December first week of January no sa na me celebrate no because Christmas wom me see afina mu anso me di me birthday it made the latter part of afino beginning of the year no ya na manage pa and afia so the oji wani mane e kama oji wani papa emu de hin na wa ya ni ekwo beach kakra e free beach ni ekwo ayi ho ni e free ayi ho so ni ekwo o da bi ayi no ni ho na yi ho fo ni ho you oh yeah sure oh true because ya catch you for ne say e ba sa tu ya sure say wo ko na you for ni ho no mu ni ho some su ko di bro nya ho sa store bi e mu to ye nya store na dia ya sem na wo kan yi wan ko na bia wa omu nyina tutu store ni mu aja obi ya kokope bro nya ni bi di ya obere de eti na emu ye bro nya de emu de emu ba ye ne mu ye but birthday na nkasa fe ni ebedi sa oh yes ye bedi ne he baby ebedi no minya yanka o de meka che wo but afe na birthday ni ebe sinko nya nkasa oh okay and me dem I ready ayi me pay a confirm oh pa confirm ani akokọ 9 a confirm so ebi bom fie ho ani akokọ 9 sa ono ha manati a confirm ebi bom fie ho nti
minim so omo kunu so da so te ase de na nya wo dia na wo de kan samsar our adi nyame but all in all no bibia ye kama oh yeah and me buy me be bo adwuma yeah sem buy be ya de oh pa say my say weekend ni bia me bo wuram bi ya be hwe ya be hwe ho na ejamo so ma home kakra ya de amre yo obo ya amre o ba mumu odin amre ya fe ni asase mumu odin si ase wo be wadwene sa wuko bia ye nkun it's no contract na money ahenkan sign no 10 years 10 years pa ya be buru sa we buru 10 years you yati ya be wo ya nana mu nyina wa company bi di poaching letter bre me say ya me fama wa no company bi di poaching letter ba say ya me fama wa adwen aja na wo bronya wo be ko kuro mu hye ha na wo gede an Simon no me di kan comedy before save bronya na eba me ka bronya man kan sa wo ko kuro mu na wan ko kuro me ka ti aja me ko me kuro no sade me ko hu ye me kuro mu ni sade atie no ara kuro mu nya de me de toto aboabo ho asa aboabo yara ara aboabo yara ekom kuro me pese me sisi bebu bu nsa nka me mra no me gozo passive aboabo ye chen wo kuro mu de ya opani tasase wa ha so ya me boabo me ho se aboabo ye chen wo kuro mu pa de ohene tasase wa ha anya se kro ni mu nya de aboabo fo de mu na mu na kro ni mu ode nanso no mo duru kro ni mu no na wo sports for them come comment to or Cameroon no ba ko say is it Sadiq Mumua yes Sadiq Adams o se wudru enkrofo ni city ba ko a de omo say city ati senka yemfa say Ghana ha nka kra no wudru ormo na wo de to Ghana ho a uhu Ghana say Ghana e Dubai oh okay no na ke kan di open share mama ka se mo kire mo picture e boss no so Dabi shade mama ka se mo kire mo mama mama na darom ko boy yi po no tie mama ka se mo kire mo Ghana wo hu yakọ ani mo se nyame ye wadom pa mo watu kwan akọ baabi ti se Togo baby ti say so mo de yasas ye ni Africa for the say mo na ba ye ya ka suru ho mo fa compare suru ho yasas ye ni afone mo esuru kra ba bi wo ho ma ya de chen mo ko Brazil ko hwe bra mo bre India kra ya enkofo di ye dede India di bra bebre no e bre ho no enti se wo de Ghana etoto aman ni bi ho a Ghana ye ko yanim ate ye ko yanim o ya nim de ye ko yanim ya ko na mmom no ya ko anim pa onim say 4G a yen use wa ha na ma ye say empa ye pe 5G kra yi o man bi kra 3G kra mu nru ye nti Ghana ya ko anim ya ko anim but ye hwe yen resources ni ba bi a ye wo no a e na ye sere mpanifo no say o mbetumi aye more than that enye say sika nso ni ho sika wo ho ni yete so o man pani akufuado na no kan say ye ti sika so nti sika no duru ba bi o mon sore so no mo fanya adwuma ni yete so nti Ghana yenso ya ade o de Ghana to aman bi ho a Ghana ya ade pa but ne papa mu unse uko school a o terminal report so no ni a twerɛ so say more room for improvement nti no more room for improvement empany for me to sisi apia 30% na andra me 1 cd oh almost say it so utria andra say me refi me hunti ma for 1 cd say me ko topia water na ma mi yi pia water me enan me ko mi aminti mi busa sa na ma ko nyara sa na wo ti ma me e was so ka sampa e was so ka say na sa ka me ba ko mi ami hu sa na mi busa an ko busa so be ka say na sister ya de won te ga David me course uni ma de a wo bisa ni a kire wo na so won sam na history ni fafiri ana won ya jin for this me refi ana say ko investigation wa ho me refi te da me sin na me ko ti me kru fie no na me ka say ye man kama no ntuma o man pani akufu ye misleading de bia ntano de
omo krampo a omo na information wo Ghana nyina ya na e form nsam ye misleading de bia enti no de mfa ho I refrain 30 pesos enkran nyina sa ban me ton one bi dan ti be refi enkran nyina sa se bi krampo ton 40 ena me ka se enkran nyina sa na tiripa betina kwa wiwe so meto abeto piota ba ko 30 pesos meto 30 piota 30 pesos ewo East Legon me oyima me na me di 20 pesos ma no o se aka 10 pesos na me bo modern na me num nso ni wie num nso ye me he ma me na ni din sa 10 pesos ye se me ni bio but ye me ya wo me honhom a se wo ya ma e be nti e na pure water no ye turn 30 pesos se di enti onu nso gina ho no mo 20 na me dia ma no wo mpeu se no mo so 10 pesos na aka we na sent 20 but oni so mo turn sa o mo nya mfa so chain company for no sa she no mo turn because e wo mu 30 enti sa wo turn 20 pesos kra no a 20 times 30 saying sisi ya tumo sisi amo so omo mo ton sachet no ma tumo still now profit no ye more ensuo me mama nya ka profit no ye more kra no enya bia ba say 4 cedis mboa sisi omo ton all cedis yes omo ton 4 cedis na wo mu 30 a na wo ton 30 pesos a check it o ton no mu va so egusu ti 10 pesos ni ene dia o 10 pesos ni kika boom won gbe na ndie be ko be yi me ye calculations no ha she omo ye master teacher ensufo de ye master teacher wi ntem ntini ya na ye wa botere wo mass ho it must 20 pesos times saying 30 e wo mu 30 enya 20 onzo mton 30 da bi first no asem na me kan first no e na no mton ma o saying bag no mton ma o saying first no 30 na 35 3 cedi 50 pesos first no mton ma 3 cedi 50 pesos inti say wo turn 20 pesos cra times 30 near 60 I'm saying 6 Ghana cedis can you I'm saying 60,000 this is omo currency like it's bro it is a turn 20 pesos cra times 30 no ubenya 60,000 na say 60,000 no uyi ni okokoto e no uto ne mfa ne say 3 cedis 50 pesos impokura no a ebeka sen ayi 25,000 Ghana cedis usali Ghana cedis can you see can answer na make mo say Ghana no ye kan obi ne ye bere no yen yankasa ne ye di ehu awu ye wi a ye se omampani na aye there are some things you don't need to drag the president, the politicians in. Yankasa ye wudifo, ye Ghana for na ye wudifo. Ye wudifo na ye dete ye yankasa ye kurum Ghana ha no mo. Na anopa yo so Kofi Oduru so wasem ka kire mo. Mo Ghana for mu bebre no ye wudifo. Mo ye wudifo. Asemo. Mo ye wudifo. Because o turn 20 pesos. Ubenya mfa so be say 2 cedis 50 pesos. O de ati fridge sika free mu. Ti fridge a light bill. And America no the light bill friend saying 1 cedi kind of tete saying 10,000 hey boja is carry us kwakukusi ana na metia make say Ghana cedis no so obon 10,000 won said when so ayo 10,000 by against 10 pesos a on say we bomabu won say e fia 10 pesos they say sir and the first cedis na ne yedi no na mu odru sense ye bodia na ho popo mu tie Kofi Oduru 3 years ago about 75-39 oh there be mama ni ye Kofi Oduru wasem ka kire mu anopai Ghana for mu bebre no anye mo ka ho bi ne ye bere no pure water die ntiri mo ton pure water e bo den sa o ma ye ho kire yen sa ma o mai ni mu ye den adwombone was 75-39 oh there be o na dia mama ye free mu was it me bo who are junior ye the paymo who to free 3 years ago about 75-39 so number no yi in 1982 abosa no 2021 it was it me bo who are junior ye the paymo who ni are junior the pragotem who ni are junior ye the toilet Ghana
Now the microphone I could show be so a slow man penny say ye chrome hano ye wanna ye near nebia a man penny ye to abama wanna yes that was say be ya nebia mam o man penny so brew into one more chama or say besia nebia and my woman titia piania Monsieur Munyanko sia from Gura say a meme wo chromo na muntimi ma asafujuma and to toilet. Adia wakaya shima koma ose mane meme na ye nibo mungo Ai papa we me say Ghana how mo asofo for me say bia 3 years ago about 7539 that number no yi in 1982 abosa no 2021 e was it nibo who adwena ye de pemo wuni adwena de pragotem wuni adwena ye de si toilet Ghana. Now the microphone I could show be so a slow man penny say ye chrome hano ye wanna ye near nebia a man penny ye to abama wanna yes that was say be ya nebia mam o man penny so brew into one more chama or say besia nebia and my woman titia piania Monsieur Munyanko sia from Gura say e meme wo chromo na muntimi ma asafujuma and to toilet Adia wakaya shima koma ose mane meme na ye nibo Mungo swani mo le fa wa Ghana ha sofu odri ena kwaku ajiman already ya me Kosto kwaku ajiman okun ajiman ya yeah wura de sampanyufo mienu wi omo ya de won mentie wo mo a ti onipa Wasi akwa. ti onipa ono wo ho ono ye ono de sasre sem ngo ba titie we udi abansi ka me say wo for man sika dia nyakopo wedani oba papa wada nyakopo tamfo yes obi si makoka say e wo musi agito na sasam koka we adia wo buru befu me eto me saka biom me se eto yie eye na esesem me oji me to yes oji me to a say wodi to no kogudi ebe futuo ana me kaka sasa wuri nyansa gidi to a na de ku futuo mu a yenkotwa futuo no to enkoyi futuo no enfa nkodi to obuafu to ni to yemfa to ni to yemfiti futuo to ni futuo no to ato me se futuo yemfiti ne to eni futuo no to oji to a de to no ku futuo mu ade bo ma no bra yemfiti futuo no to eni futuo no to yemfiti to yenya dai yeni me se to Atwa jiye woji toa ye bigu futuo yes ye mfiti futuo no to enfani toa dabi wodi futuo no to ha adwene wa fiti futuo to a ni ye be yan krofo ya yes tue to wasi wo tue futuo no to na futuo nyunu a wo kan babu na nipa ni bedidi so ne wonya ne dere eti wo yesa wata de nyago potam for yes I'm telling you yes see babu the book of Ephesians hey guy one best number 6 mudia p say futuo no bachiche mo bachiche futuo no mo bachiche to no afie hu dia de ye mudidi so me but we Ghana fotia ye bachi to afie bedidi me mo honya mo se ya wonya ya se opani aketua de mano no egufutuo no ye fiti dan eto me na fiti to no me na me to fiti to na no program nim say enabi mo wiase a eto die no mbeje but omo ji futuo mu a om fiti futuo no to no mo di to no to futuo no to ye ni to ye ni to oji to hallelujah fe ku futuo mu fa bo ma no bra me fiti to me ni to ye ni mo petuo di yes di futuo no to yes o ya sa be nyago potamfo yes o mo obi ni that's why then ayira ye be ka den doko o ma ba unhunu baby yes na dia ye ne say o ba unsa bati yes obi agituo no o ba se party bia ye warm up ye ba chi wom o ba kwete wete sam odi to fa wo nyamo na musin krofo bi di kam ba chechi wom won ara kan mon kwaje mle ati o mani so awura di nyangopo papa we dia video bia o na omo preach no ho papa na kasa asem wo kan no enhye da nya ha adwen bibiri sa o ne se quarester yo gina chire back in boka petre na sam omo gina chire sam na omo keka no say o kwa so bi mu a obeti Christian brother Christian sister Christian brother omo from them one said enwa I think some yellow hairs are
Adio Ghana ha. Sebadwo asofo ye. And somebody be na ebinom ka no kure churudu. Because me maka wa hada say me ntiase se aboabo. Na odi emfa ne say aboabo ba bi ayen we yam mfra azen. This side mfra azen. Yen ba bi a radio is no kono. Ndio emfa ne say okay. Aboabo Presby area mu ha. Sorry no kura ni area. Good. Na yen e wo community ha yi. Ye ni ba bi a ye gya ye nan. Na yesi ye twɛn MP. Ye twɛn assemblyman. Ye twɛn mampani. Ebi kura tumi ka sɛ wɔn twɛn president. So ɔno na ɔbra mi si toilet mfama wɔn. Na wuti asɛm papa yi kan ya. Ɛno kura amampani ye to abama ye hunu hwe. Adan yi a ɔse toilet. Question me bisa ne sɛ ɛdɛn na to communal labor first na ɛkɔ I think that ebi mu timi nya kukudo ka say say ma ne mema akora ye nyina ye gya ye nan bom we nya kukuduro ka sa asem we say maka sa hemfo ye omo asede so omo na omo behwe say ye boda wuro obi amra communal labor no ohiri hi twemanso oni adaje kuro no ohine nim ti ho na ekoka kire ho ase hwan nko na assembly member so no so adane ne ho politician and odi party A party B ati na assembly member was a party agent assembly member was a party organizer and who go friend hwan mra me enko si wa ban na wo se kokoye ni nyina aka ho ni nyina aka ho Kofi Oduro benyamo communal labor mo fie na ntimu a Ebusua ya de mo na ntim da obon krata mo boso ene ye be sha asede ama wo no enti da obon krata hodra be dwaso ene ye ba betwe ne sra ne abasa ne de ene animo no ede ama me sha sia na me sha sia every Republic Press da obon krata no eso Republic Press no odensem pi no na aba na ye say no COVID-19 ade kodie wo hu mpane aba no enkwafo a ewo ne nyansam kitu obi mu hyada kwobọ atwade pre ewo kium nkwakobọ atwade na no aboabo ha si atwade ayampe ato jai adan ya ye wo COVID-19 vaccine enu nti yesese ye ka se nipa be 2.8 million ena wonom awo mpane no Ghana ha se wo se wawo pane me woy me be sha sia wa no na wa breaki so abe me woy na da bia mresha Friday ya na me se omo se ebi won ma wo a unya we bi kakra anti Friday nanka wa nanka ma rest kakra okay me na Friday ni beduna me rest so nti si ajira mo ya me ajira mo to Friday we make kai ane ya kai na me nko me de kampe Johnson & Johnson ba ko Ope Johnson & Johnson ba ko pe okay no pe okay dia me pa Abiba na Abiba sa Abiba na Abiba ba dia me ko obi Abiba na Abiba ba me ko ade Abiba sa Ope Johnson & Johnson me so me pa Abiba na Abiba ba o ma nya bi ama me wo mo ka jero mo mpani adene secret be na wom say secret bi o ma na me mo de ma ge se mewo da bi o hwade time na minya yes say mo de microphone si o ma no asem na mo ka amampani efisi ato abama wo eti mi so no pani me kan say amampani me pa Abiba na Abiba ba me wo Sputnik TV ombeno me pa Abiba na Abiba eno so be asabane ka no so mpe say Ope Johnson me pa Abiba e ba me wo amade a mon count to me out adio ba mo samadwen there be me wom na minyane ne ya me wo bata na ya Friday dia anka me wo okay me person one Friday na wo da so mo bi ne mo ho a mo say nunum ni ayi say wawo adwempa wawo why ayi okay on why me on why me dey dey fan to my pom di munsam yo why confidential hey guys how
critical. Monko wa de na munya ne mo ye no. Enti sa mutimi ntu kwan yo. Ba uni mo gumase na ba foforo no. Minya opportunity ye kura de eja. Me fie dada mu. Ya mo yakonya ne se ye nyina ye nko. Na ye nko wo. Omo sign line na na mdile anoso. Omo ko. Chamanisha ha na. Enya me ana me da yo mu anse ma yera filani. Mi bisa anopa mi bisa Malik o. Malik. Mi bisa Abdul Malik SP. Se pania no akwa na. Because omo ye sports for. The likelihood is so betu kan na wosoro. Omo kwantu ana ya kwa eja omo no. Akakata. Omo fa hin kata no. Klobia so. And I know omo mutimu ni qualify. Hwe. Oga so omo ba wie. Aka champion na gasa sa qualification na aka. Ghana. Debi aka qualification ba ko. Oh, debi omo fia be qualify. Aka ba ko. Omo fia be qualify. Omo fa hin. I am not speaking to the people of Ghana. Make us Ghana for. I am not speaking to the nation of Ghana. Make us Ghana mine. I am speaking to the people of Ede. Omo fia. Hey, mo yari o. Yari papa. We wo church members di nachi. Emo Ghana fo bi mu pa. Ebi mu hia woya. Ebi mu hia woya. O tiri wo na de atwi wo adwene ho. Onipa dasani gina wani mu kansem hunu sei. Still how gina di so ye so for. So shege obi a no wojira mu. Na mi nse egbo mu pa o. Ne ntoma. Wa nkyerem. Bebre yo omo members na duro. Omo yo omo duro. Nti odi nsem hunu kura na wo support no. Bedi anko. Owie ya na ka kire say enia woti bia fa ne sa. Ba ko so say ene no me hwe say oma Yakubo yi kire be no personal no. Me hwe say betimi akọ. Edi ne si ye. E na dada ne na wutimi nko mo ho 101. Yare. Aba ku bi kura so de yasi enum se movie dia. Was it? They no ro jare man for power. Enu de me nyini say. Oh, movie. Movie. Sa ko bi na. Oye we pa. O de ne nsa tutututu ho no a. E be say movie. Na ka yaro de akani. Na so mo so your sofo. O da bi onye sofo. Comedian. Yes. Okay. Yate. Na ke be hwe ne hwe na chi papa. Me bisa Abdul Malik. SP. Sepanian wa na. Because ono na epe kata akwantu akọ. Minim so obekọ nso. Onya. Kata nko ade onya. Kata no. Onya. Kata hodo. Obekọ. Okwa. Enno na nka mi bebu sasisi ya no. Kata no. Onim so amakọ aba. Ana onim. Omo nko mai. Afọ ye ko omo ko kata na ko ye pre-season. Anu no. Omo asem na no onim. Oh, ombekọ. Yes, I'm going to precision. I don't know money or Jada boy. Me mo blaster no. Ni amoye bia mfa me ho. So what I say. But me nkrofo bi na me pese omo efa kwanya so. Etu kwan kwa omo mabiem. Ana me say. Ana o makoyi. Nduwa wanti mi no o ma nko na no no. Precision no no mo koye. Yo mo koyi say kama enye Cameroon no say hwan no mo ko. Ba mu di ka go kata koye precision. E ho no mo ko tena ya to so mo free o mo ko Cameroon no. Ena me ka say na ada munyi ni se mutimu ne betimi qualify akọ World Cup no. Wana gidie. Oh, Debbie. Ghana. Me go fi me gidie. Me de ne mo blast house hwan ne mu bie ni we fa me ho. Kire se me te so mo bobo na mitimi dama me ho ba me. Ghana do forget it. Sa. Forget it. Yet me nko. Mo yeti no. Na starting mpuni ekukuru mpuni ebesoa. Oh, Debbie na say a match there. It's either you win, you lose, or you draw. Ni nyina ka of friend is saying game ne ho ana match ne ho. Enti se munya Ghana for na wose mu training mo ho how a mu lose a mu betimi accept. O say nya Ghana ni. Me belong to Omofia Kingdom. Omofia Kingdom. I have more minister. Your president in Nigeria Gezi. Oh, okay. Your friend your burial. Papa no. Your burial. Eti Mr. Moma qualifying ko kata na Abdul Malik intimi nko mame. Why?
See if you so ko bebe bi na pa ina se coach ye fie hakra se bi mu beko na me gisa me ko eje ni mu na ekwa na say AJ because me no ka say AJ di ono pane no wawo against Carter ani no o yale ani AJ proper bitina AJ ko pane no o AJ de wawo na me ka no say AJ awo Carter ni ntinu akowo kwabena wo Joshua Debbie Costi wawo Joshua na minim na me ka no so ono na 32 kwan ono so na enwo ye yi na AJ nso adi nanim awo nti Carter no AJ momu na beko so na kura visa no na me ka no na ma visa so wo wia wo wia sa ya so nkura sa paper ni bia ntimi nkwa buti tie ma mo wo ne bia na mo ya ya adwesi ye beko we are sure yo US o glass nkwa ene mo kwa wo na yesa live BPS sia na yesa oboba bedi holidays e wa ha obekọ ye de obekọ akọ mo kwa mo kan kire na na se mesime pa bi ba na bi ba na beba na che no ya de ya yo bo asuma bia na Republic Press no abiba no me free one mo COVID-19 yes one mo wo pa yes minority for one akruchie ensembisa bi ya one de ko parliament nyansem ketwa kura na da ha radio mo resume dia ba yilo nyame hu ye mobo ase hanom anso yes nsem bi kokoso ewo Konfo Anochi Teaching Hospital na hospital hono no yase yayi papa bi adi ewo ho na yayi na die no ono so atwro ensem tenten accountant yayi na di no ono so kwa akwotwro ensem tenten ama special prosecutor Rakisi Ajaben say Chief Executive Officer nankasa CEO nankasa woda Konfo Anochi Teaching Hospital hono Dr. Oheneba Owusu danso no ewo say yehwehwehwe ne numu yeti osra IGP say yayi na didi a ono so ye audit no ne yewura ne zigzagam ne yehwe so wayi ska bia wana so wadi ska bia ehun sam eda ha no mo akrata di abanti no papa no asem ya okay nim say ekoso pa we ne yesi COVID-19 ni sika bi ana mpanyfo no pese o mo ye ne bukata ana accountant ne pese ono so beti ase na o ya teto ana ye de ayi na di no ekoso ye wa assembly district assembly bi won me se sa na ekoso accountant no se skebi ba na yesi bi assembly no na se DC no pese o bungam scan fa so na se ohwe na won ti ase na no de afi so ekoso was district bi mu ahensam bi a wo kuro bi so danu bi so papa bi a yaba no history a oya de pa obo mi kuro bi so history say sikadie ba say ya onu nko ana frunti no ani kwabra ne kwatam obi so mbedi he wo hwe ya no na wo he no emfoa si ye ndi sika so ye ndi sika no enti no onu a wokofa he ne ba ne ya dwen se wo mede wa ba na wo me de me ho wa to baabi ano osan gina ne tumi so ho no se sika ne ebedi ti o mpre de ne ekọ enti se na entokwa pre yehu de odi he ti nya sam ketwa enti sikadie no o se omonyiro omo ho de omonyiro omo mbra beso tino sikadie no udia no obi so ompre so ajai na nya de pa onu ni nyai edie no nti obedi awu onya mesi nyankopon so be kunkum maako ma mu di sika nyafo na abotre o say abotre na fe na me kopi bi adi any you ready to die na siano his excellence na nada danko akufuado ya se wa launch 6.1 million we nu sika kakraka yi wodi ama posifo police medical fund and wodi sa sika yi wapa ho ntoma se yemfa sika no emwa aposifo no omuhwemu posi ni bo no na atorenchem bi ato no yesi wo duty ni obi akobo ni tuo no wepra chese ntempi posifo bo bro nti na menu yesi onye posi ni ya twe na abo so wonkwe
enu nti no sika ba ye betimi aso wonom ase e wa pomodin sem na yesi papa bi a nimfie no kwa nimpa yada sori ya papa no asen ne ho akuru ne ho ehun sama da hana ma Republic Press ede aba The Chronicle mreso sam da obokata no Chronicle kire mu se ukopie mu ewo eye we kwa se da fadina takwa o cheze takwa honom ene ekose owura bi ono eye information center operator ana je okofre eye commander bi se wo ye sasabonsam no se sa na me ya sasabonsam o ene me ya bonsam sam na kire wo brim na ma sam na o kasei achese o ya sabia o je eye ayarehwe eho ensem odi aba wodi atugwa kire musa otumfo otekokko so say tutu ababio asantemawura edi atugwa kire musa ensem twrofui munyai ensem a ensem fata de anya nokore na mo ka atro munja adie eno mmoa mo man no enkwanimu de wahunu no kan saa eno de baaye na nana akuoko sapon eno nso akasa de tugwa kire musa ono oyandis ni nanso nana do dan kwa akufu ado amana astrotef nana astrotef yi ebedia enyanke beza enyanke beza ebe kobobo wodo ebe kobobo wodo enyanke beza Edi ano ayazava nana akuoko saponzozo edi atu eye eja na enu achi no odi atu gwa kire mu se aban no edi sikabotin aso Ghana cedis no 1.1 billion on mencho ono nana declare no so no ye NDC ni ai o sa no kire you say I am NDC but Akufo-Addo has given me astrotef nana na kai wanwa entenye eti we tina chese NDC fo ni mo amahemfo ena MPP fo so ni mo amahemfo ti sa sem bi bana de koto ohin bia news se obi ani NDC fo ni mo nse for me ba o NDC fo ni mo nse trofo MPP fo so ni mo de na ka wo ohin a wo yese gina finfin no nhwehwe anim me say omo yes our constitution omo ye nhwehwe anim edi ebe nti na wo de ye ma akwan na ye politics ohene de ono no konko ye bia wo chichire ne nsa gu na chi o batanya fine that is o politics no betumi aye but enwo se oma eno no eboro oman no empuntuo so ade ntikura la esa wo kasa me ye NDC na me ye MPP se ohene ne beka so ye NDC sentroni bia wo party a odom ena me kan onka ena make us say sa onka okay na chese wo no onka ni because Ghana ba bia ya duru no ye nte ase won nioma bi sa ho no enkwa animu okwa aburuchire a anyomtofo ne nsemkyerofo ne ada weefo yi ebinim timi declare say aha na me belong to US CNN omo kire party omo wo but they will give you quality work. Ghana for adwene nya beto ye trim say na we NDC ni a na make say ye problem no but enye bone say oba kire say wo party A na party B but ye nte ase no enya nduru ho o ka wo ho be kyew nkofo be di wani a pa mu nyina mu wo party ana me mom de nya me anim no kra ne obosamatiko menya madwe sam de makoma be ma party bia wo Ghana sanse me hunu nyansade ne impuntu nsam bi omoye say this you say MPP you say gumo say ekradon ko na me feeling oh boy wenya broken heart so boy oh that me oh wenya broken heart David party bia ma broken heart yeah oh me say party bia di ma broken heart enkofo party bia ma broken heart wo Ghana ha no e da say nkitu o share aje o mom de me to abada wa broken heart me to abada na me to omo kasasa de nyina nya broken heart David nya say broken heart asem me hunu because omo nya hwe za na wo na do nya hwe za
mahama nso nya hwe oh da bi nya no kra pa kwasi ndu mo ba nya hwe enya no kra ya na nya no omu nyina ye bibi bida mi wa do mo ye wu nyina ye ne atie nie unse obi e ba o present ne manifesto omu ni so enti sa manifesto ne nsem na omo kan no eno ne yana Ghana fo ehwe animu eno nkyere se omo ba omo nya hwi omo ye but yana Ghana for they want them to live by their own words eno ntini yana man kokoye se omo nya hwi but omo ye bibi ti se wonye ade kro na so be ye no botae no wo se wonye na mfiafia ho ketenkete bo gafo no eno so ne kuro ha no abaye yi kakra abeposo ho no woko ade na ya pe no de watwro nti ye to ho aba ma no so wonye ketenkete na kire ba bi o wenye hwe hwane kwaku nyu afa so wayade na ono no wie ye no na abansam mo se menya hwe amate menya hwe ankmata bri 1.1 billion Ghana cedis se akuafo monye na mo fa nhye kuam makua anya akono wo Ghana ha embase ha abeba obehu adrobafo se no yenya ya adwisi e betulo lo fe bia mu yenya sa da wa bro man mu ayeden Ghana fo ye dom dodo yenya sa nti asentuade no adrobafo se o monka so betu hwi mu nti ano so wonsem edem the chronicle mreso sem mu ensem ni Ghanaian Times the Obuokrata no enamede eto so diama his excellence na nado danko akufado sika watabri ediama aposifo so momfa nhwe wonum mapomudin mu nsem no nsem da hase yesi wakwa commission police hospital ba konso ho nsem eda hanom sei labor commission for na to nsa afre kan say you tag for first strike ho nsem ti apedie for na abamudi ayenhwe se ebetimi aye ya na omakole offer na encha no so lance ministry na de asemi aba wonum se no nioma wodre akokwaso Ghana se gala ni ebu ni agu ni eye nioma ensem fra no wonum be mo mani abre papa no mayisa illegal activities ni nyina afro no mo na aboa e mo man Ghana fa ne to ma papa efra GT Ghanaian Times anapay the daily statement da Obuokrata ni mu ansam na mede eto aso ensam audio na dika de amount da na nado danko akufado a what is 6.1 million Ghana cedis at the Asha Medical Fund muno at the ama police for ho ansam at the hanum sanso na JRTCC for one so tia say no 40% increasement of a year transport no onmo enka ho omonyo magye so meto asentuade bia mu na de ntina sa atroba fo kabom kono mu nyanya adwen kro na we beka sei na we so beka sei e ba asem no oh na NPA fonso se omo hwa ni mu se wono ma fa kwampone so na Ghana frango no omo atwifa esum ase no eton die no omo be hwehwe wono mo na omo sa so mu a omo de omo gina amamra na no na amamra ne bo omo a omo ne aban akon ahye ewa afiase ewo ensem ewa ha na osi owura opuni ana sa demrika gigigigigi at 100 meters ana okobowura yi Supreme Court biem nsa na asam no aye bibia ho a chese ono so hwa so obetimi agye ne ho ana aban no so aye ne pampe odan ne ho na aban de asia no ha na so aye hye na senate fo nso kire mu se omo pensioners no omba be hwe na afi no so apigam ade akọ ohanji chemu be se edu 10% and also nsem at the highway the daily statement. They find that the Obuokrata no so akwa find dia hwehwe mu adokru mu awade nsem abo na ya se JRTCC for no mo ka se mo asema mo Kenya se ahyentuade ye ka handa ben se betum yentum yen siege na ye bia mpo se betu ahyentuade mu enti Ghana for mo forget enche hanom anso First Sky founder pani a wada First Sky kuona no ena wakasero no osra ban se enka national health insurance no eni o me cover no nka omfa mo moda dialysis so no enso enkwahye national health insurance ni munaka emwa na yese eho kado so papa ye de woto de sa dialysis o se de be no so a yese sika betua ni hunu sam no nyasam ko 20 o se ke emfa nkwahye NHIS ni mu ke bebwa pa tobi nkofo nso na yese o ma donate 3.9 million ede ama
new police professional standard bureau ehun sam so eda ha se yakrata di aba ADB fo yaka ADB awa wuni baby kura ekọ omo de agrek nsam ye oma asam kese pa agrek da oma koma so na oma kasa omo board chair na kase wo se ADB fo so omo so ye akuasam asen no na se akuafo asen no omo begu so aso akuasam aso akuayo mu ama akuayo no kuayo so afantoma papa fra wo Ghana ha say akufo ado president 6.1 million fund ho asama ya kan no esan so apie ha no mo a they find that the obo krata no ede ni nyina da aba daily guide the obo krata ni mu ansam na mede eto so Ghana's favorite newspaper what they to judge them say fire service for one mo enkrofo anaso madwuma ya form akoma ko be se enum one mo aka ono mo ka aka no o chese sika bia no eso Ghana cedis no aye 30,000 yehu ba bia afa ewo akwanhia bia si ye sabre ni mu no na sika no eyira ye nti ho ansem eda ha senate fo nso ansem om dia todwo kire mu se omo hwe no mo pega aye emfaso omo ene omo adwuma ye fo omo na naso de ma omo adwuma ye fo no be so omo epega mu no eno so so ehon ansem eda aye ahanom na nado dan kwa akufado walanche aye Ghana cedis no 1.6.1 million ede ama police medical fund no eno so mu nsem ewo hanom daily guide obokata no eni the new crusading guide obokata no ena medeto aso na JRTCC for some maka se yentu ahyentu ade mu no ehun nsem san so apie ha se ya krata ede aba na wokọ gomua fete ho no mo edi o ensem wo akokọ koso onya asem ke 20 no emabunu mpanifo kwese kwofo etete gomu afeta wo kyerese kwofo a eyadroa wo mu so wo mu ya urukasem kunkum nipa ewo de ekoso wo ho no se yegya wo mu a owudifo de ugya no se ekirimo sababa bedi bone esan se moja mpani trimu da wo mu owudini ye wudini wo hye ne shoe kankoma hye ne socks bone taaye ne de be owudini ye wudini ntino hwe na posifo enye egya wo mu kra na nyesa gomu afete ho no asembesi asian mo so wura ba ko a eba no enusem akwadiri wo mpa medical experts na wabone nsabsi asiase aduro bi aba wabone nsabsi aduro no eye drupa etino bia nsom ede ben trotina 74 mixture ehun sam da ha se akrate ede aba his excellency da ha de ya kan no asanso apie wa ha posifo ne de no apie wa ha ase hanom anso no asoya wonom ena hwe ensase ne hu enyoma so se ye gold se ye de se ye timba se wonom akasa mo se 2022 ya sha se wonom mani abre pa ni omo kan so omo mpe illegal mining enua ye bubu ne rough ne sa nyoma no wonom ani asan bre 2022 mu ombegu so ahwe na sa de no every oh my Ghana mo enana pay the new crusading guide obokrata ya the daily graphic the obokrata no okunini na ede sorry so na odi atudwo kire mu se emabunu abane de to na koma so so obehwe no mo adwuma na afi wa hya makua yenso ya akono se de be betimi de mo ahye kuaye ni mu no wo chese first batch omo di ka akura no omododo bese eye ahanum 500 watimi asonom asene achese ho ensem wode aba sanso no de atodwa biom chemu se academic calendar no enche eba unity na yehu dan kura no be school ne said omototo nyina so etie doctor osei edutwum oye osoafo hwe enwumasua no akachi ana di wei ato edwa yedi esi. Okay. Mami wonchie bi won. Staga eye taxi driver. Brani eni papa. Anapay michiano. Ye modern. Ono so ajo so di modern pa. Ana ayi e kan se me nana. Sunday mi kodi fufuo pa. Fufuo den kwan no. Ne de no. Ukofie. Me nana wo odan community 6 efie ni mu die he o say efie ni mu die he me nana
Meka say a tools ni. There be me na offer tools. But was in the fear or down. Oh, okay. Yeah, auntie, me could di fufuo pa nya sam keto anti na apieje. Ene ni chocho mucho ni de no an ye nim chocho mucho. Ma me ne bobo me kwade wa ti me nana ne ho kafo chocho mucho mi chiamo ene anape. Omo nso eje wo so ene anope. Na we su ni megina na madam nso mo ase ene anope. Okay. Eti da bon krata mo boso ena ye de ebremo no afia ampofoa. Oni adwempa hin Kofi Mensa no ene edi amaye ye to adwumadie no so edi afri aha eno mo ba bia ye dru no Start Right Summit ene ye di toaso amamo na yadwene po enyina ne se ye hwe kwan ye befa so a ye besua ade ba ko mienu bi na aye a guide for us this year, this month, this week, this day na atumi aboa yen ama afinin kwa wiye no. We will have no one to apportion blames with. Abrabon ni sebe koyie, se nkoyie no. Emu fakese no ejina wo oso. Enunti ena Start Right Summit ye dia ba ye sua de na etumi aboa ye nyina. Na ye hyase na no joda no. Enra ye sua ye enenso so ye besan asua. Ye ne osofo Rainduff Ofori ata ena esua ade yegusu kwa anim na no ebeduru ba bi ye ne wo mo nso abene ewo adwuma ebie emu obroni frɛ wo mo entrepreneurs ye ne wo nso bɛbɔ nkomo ye ba ne sikasɛm nso a ye ne omo abene wo mu enso so ebɛbɔ mu nkomo ene nti ya na wahyɛ ne nso edi amame wadwen kyerɛ ne nsɛmbisa bia nso 0594 841044 0594 841044. Ubetimi edi achi ewo Facebook AHENKAN 93.3 FM. Sanso so ena YouTube AHENKAN 93.3 FM. Ana mi ankasa me personal page Facebook, Instagram. Ene ni akaka ho nyina, ni nyina ye Obuoba Ofori Amanfo betimi edi achi wo questions bia no. O de fa ho a ye de anu yie e de bema mo. Ye bekwa homa ne so na ye ni Osofo Rainduff Ofori ata akotwetwe enkomo nyamedi 40 yanka no pay yasan amwache amwakwa aba ompombo de nyamena dumo Obuoba na monso nyame adom yenso ye ho ye papa pa enenso so adaroma ye besan toa so de di kan o ma ye hwe honhom mu fam kwan ye befa so ye betoto ye nioma ena enra nso honam fam o ma yesua nioma bibre se enioma ye de ye nipadua no e wo se ye hwe ni yie sanse ye nipadua no Bible amiate ase se eye Nyankopon na sori dan nta wo se ye hwe so yie ene ye fa he Obuoba nyame shira mefa sa
waso nyamisha o Nyamisha na minipa. Abusuafo yene Prophet Randolph Ofori Ata ena ekotwetwe enkomo no ena nso so watu yem for Start Right Summit no eno an ye da so a yegina mu no na ono ede ne die yi ama wi ena me gina so na as part of woda chinti na busua ene niame nso me ka kire wo say always remember you can grow without destroying others. Ubetumi anyini ade no a wo ye ne betumi ayeyie enye se ewo se wo sei obi ansa na wo ayeyie tie afia ye womu yi ene oda chinti se ne be ya wo chena bi otu ani na wo hwe wachi a ubehunu se ne waye no wanu ho no enye wadwene se ansa na ye be ma wo abasobode bi ansa na ye be ma opposition bi amanyofo a mo beko abatwo so enye wadwene se wo se wo bi ansa na delegate ni benya wo mu gidie ato abade amawo kai na se ne nso se ensem kro no a wo kwa akokeka de afa wo nua ho because ye koto aba no sa ensem kro no a wo chena bi ye beto aba foforo a sa bre no na wo na wote so sa ensem kro no ankrofo nso be sori akeka bi de atia wo ebia ye wadwene se ne o no afe na oba ye nya nhunu wa mamuo ente ye wo se wo amamuo ne be fe pa eni nti o se wo nua na ya gye wo wadi ato aba amawo amo aba ye beto ama wa mo aba na emo beduru ho no mo ana obehunu sampa se ne ba bia na wo nua ne tie no ana ye wadwene se eno ano no enye saa pepepe ne tie enti nya wadwene se ansana ubenya breakthrough abrabom ansana ye be ma opposition bi no ewo se wo sei obi ewo se wo keka obi etibom ewo se wo kan krofo bi ti dwuram ema confusion si baabi ansana wo ye beji wadi editumi ahye wonsa daabi. You can grow without destroying others. You can be elected without destroying anyone. The delegates can trust and believe in you. They can agree to give you the nod to lead them without you engaging yourself in character assassination, without you drawing people to the cleanest, taking them to the cleanest. People can yet trust in you and give you the opportunity to serve. Intanopa utie mi awoda chinti kakra me so me de kania ya many pania aka ne ho ne se afia we wo da chinti ti ase se ubetimi anya position wabra wankose obi wabra bo betimi asiwiye wabra wankose obi na momo ye wadwene se wo se obi abra bo sei ansa na wo de ayeye de a obetonsuom politics ya mu yi obu ono mo a ne yonko te so se MP no nso ate asi akire mo nipa no amogi ni di ya moto abama no na de ne wo ye wanye ehu ena won so asase na usi toilet wasase usi adwonsodan wasase usi baabi ayedware wasase usi market wasase usi wei all in the name of opese enipa no eto abade ma MP no te so no ehunu MP ne se MP na bon ni ti abon na wo krampo ye nyamfa tumi nhye won sa hwede wo ye de tumi ne be hye won sa ma won sa be gene afa enuoma na wo opposition a na wo ye no wa bayi untumi nye because esu ne ban anamuntu a wo fa so a wo de ban na enye papa wo say obi ansa na wo ba nti wo so anim guase ye be ka ho sa pepe ne tie abraba ye boy is all about karma, and karma ebinim say a bitch. Karma is not a bitch. Karma is the good judge. Karma is the posterity, and posterity is the good judge. Nia wo ye ne ne no otena obekọ akoto obekọ no na honhon twen. Nti esu ni ba bia wo da na di ene no dwen hu yiye. Enye wadwene say me say odi ayenkan because say no ba bia befa bi obi aba odi ayenkan din enti me say no na me ma be se ho. Enye wadwene say ene me say Obuoba because ene ba bia befa bia ye bo Obuoba din nti wo say Obuoba no aba. Ebia ba bia me tie ene a ye bo me din no say ye mi firi ho na wo ba betena ho a unko ba bia tie ase abrabo ye boy esunu obiara ene ne kra ene ne hyebre se ne sitie.
Inti debia wodachi inti tiase se Nyankopɔn betimi ahyira wo wabra wo mfa kwambɔne so Nyankopɔn betimi ahyira wo wabra wo nya wadwene se wokɔsɛe obi na wo wadwene se wo sɛe obi no ayeye dia a wobɛtɔ enwom wani mu begu ase ni petumi no mi petumi na fie de bɛma wo bo nsa twetwere wo bo unhunu ne wo de ye because na wo bre nyanson ye because ekwan a wo fa so a wo baaye no na enye papa nti wo ankasa wo nkonkom abo nsa ebo wo a wutiri so. Always remember, you can grow without destroying others. Nyami shirawo onka wo ho. Amen. 38 minutes after 8. So we suya de ene wukuada ya betu janso light 1 12 January 2022. Afen wa join yen ya dwumedie no edin de Maakye. Me ofre me Obuoba Ofori Amanfo. Dwumedie nya me nko a na eya me de bremo aboafo ne dɔso adwempan ne Kofi Mensa lead producer. Kobike ena assist no Kwame Asante eka ho bi ena Tibrekese no ankasa udi ahenkan Kwame Yeboa yatena se ensem a ekotwi bo breman nea ebeboa ma Ghana akɔ nanim no kora no ne yeka eni nti ne se fearless and factual yensuro nipa bia wo ye president na wo fom ye beka kire wo pen wo ye me maame na wo fom ye beka kire wo pen wo ye me papa wo fom ye beka kire wo pen ye ni watem na emom wo ankasa wo te ho ne ye ka no kora ne kire wo a na sa wo pɛ no kora wani beje ye ho o mpɛ no kora de bia wo ye tamfo na no no sa no mimi hia wo amese yamanga adwen amedwen kire me yansen ye pɛ kwan ye be fa so a Ghana no about 10 years to come people will look at Ghana and they will be proud of ebia ne se enei ebinim tu kwan a omo call Cameroon omo koduru wo no mo hwe Cameroon cities ni bi no mo de to Ghana ho a omo see they see Ghana to be like a Dubai. You know why? Because in Ghana here we've got some journalists who are poised to ensure say the leaders are doing the right thing. And some 20 be a why na bi so ohunu no kro obekonya mi nhira no. And some 20 be a why na bi say onni sika achi na obema nani aso ono ankasa na katua na wasire Nyankopon amanyame aboa na mani nyansa amwa dandan na katua no na onkodi politician bi achi mane nkobie sika bi so nkyere no na obetena microphone achi a enam se ono yama ne car yama ne fie na all live comfortable life ntino na dwene se abrabo na no ane ne ono live no but ne onnim ne se empani aka to se from nti hoda ebia ne Obuoba. I've gotten the opportunity to sit behind microphone to add my quota to the development of this country. If I don't do it well, if I fail to do it well, posterity will judge me years to come. It is a I'm say, I'm okay, I won't talk. Me papa no more vulnerables in the society, no, they will continue to suffer. Nti yesre ye nuanom semtro for ye ni sikachi ye nka no kre e ma Ghana ntimi nko nanim eno na ebeboa yen oyo papa oye ne anya amane hunu se waye de enye e na ebeboa ma Ghana na timi akọ nanim abusia ye nkwa homa no so na ye ne nyame nipa baako enso nkotwetwe nkomo Reverend John Osei ono eno ye general overseer at the Emma Council of God Church. Openia kasa at the afama nyosem ho. Ye hwehwe nie asofo no nso momfa mo input mra. Mamontena ase enya me kokan ye beye me. You are the people who supposed to lead the our friend is saying the battle na ye nyina ye nimachi. Nhunu no kura monka. Onya katasumo mu aso. Nyame nipa wote me nka no pai mamo acha mo akwa baba AHENKAN FM so. Mejo so a ohine. Umpombo de Yesu adom na muso e nyame adom yenso ye ho ye pa mame di kan nhira wo se wa fato nso se enema ekoso wa amanyosemu nso so wo beka bi
Yo, midas. Na wada ruma wo. Wo de nsem bia to dwa de afa ye ministers no ho. Wo kire se ministers no bebre no a adwuma wo mo ya kwadwudwuma no ka ho bi. E na ama say ye economy no is intact. Hardship all over. Waka sa asem ya wo kire mu san. Yo, midas. Na me chia no tie ko nyina. No krese makasa ade afa ho. Nemo me hyase edi free. Tutu say Ghana for yempe adwuma yempe bre. It may be for Christopher so. Say Christopher Empire, but yempe adwuma. Until say yebe ade adwuma ye akampire no. Yem forgetting ye bi. Na ye bi emfiri soro meto fom wa abra yemfa yensa nye adwuma. Ana me ba oman ni musu nipa ewu mu. No sinti na ama boni ado so a kwanya nipa fa so pesika no aye like that ye per quick money no so yemfa yensa nye adwuma. Etia onyankopon asem awurade impo abodi empiti ase no onyankopon di nipa ko bi atonu ha na bibia wono ka se yemfa yensa nye adwuma. Ade nti ne yemfa yensa nye adwuma. Ana me ba amanpanin for so ministers no so and then there say anything say the I was agriculture minister now wo office in Kwana out here ebe dey no of ni Panama na what you need to want ya yo environmental which is your Sonia na so what the office ebe dey no we say cannot ya say office asay is a nipa na be catchere ho e mo se we see from back na we hear adwuma ne say the city a wa woni wa be funu ne yakoso na mo se se wutu no tinye tu jumadi adi a say ensan ya no office ni one majority of us adwuma ne office adwuma ye nti kra ne ma ni city da city nsuo mu ne keka ho e bi so obi nye na adwuma ne adwuma no obi nya e ye soro ho hwe udu o ma bia mu na corruption ahema ebusan koda no busa empanimfo no ebise tepanyini ankasa de no matu ya enkoda suru omutu na modi empanimfo chi enti ye ministers no ankasa no omofo mo san ye adwuma odwuma dia che mo san no omonye omoma no omantu to yi na nyame andum ye ade bia ye hia bia ade enti ye bia ade enti ye kwa monten ko trese ye mo ye nimu ani se ye chesika bia sa kotifan na ya pesika bi ni ache ene die ekobasa any opposition you need opposition and you need the ruling party mama yen sorry mama yen sorry the leaders no ankasa no omomwa I see na onyame nipa o ka se ministers yi eka ho bi na ama yesika sema ye bibie wo ho hardship ewo system ni mu a ministers yi they are just individuals yawo uko ministry yemfa say be a ministry of finance kind of Furiata is just an individual over there yawo nkrofo technocrats ne omo keka ho ayo omo asede say policy implementers omo nyina wo ho why do you then single out individuals say omo na omo laziness amane yekoso I think say I mean na minister bi shia da say we Korea ni anacha na bi refi mo kakra and all kan kwan fast so o man start say yi e minister ba ko wan yin adwuma yi a mo punish no and am any nyina ni to ho nyina so say hey say when ya ye ni say bia and ye na ye ni wo for bro dey be if obi a hia say so kan ji and all could do some Korea e ho na ye ko fa no ma beto mi wa me bi etwamu na ye ma no ko adi mu sensa enti mo nim say leadership by example munim enti say o ye individual yes no kre emu wona wane wo no o start say wo ye adwuma na fe wo hwehwe o mo mu we dey share nsa no wan ye say yes sir e be ba form na ne o ye ni ye no ono na wo mo kwa so operation no operation a ade ndi na suroba ne mu mi amene wo me hu say wonam kwamboni bi so a me so mafa kwamboni bi so wuntumi nka na opa wuntumi nka na wia ani ntina manusi wo so say wo mo sori no mo nya modwuma yi wo mo sori no mo nya modwuma yi a ye ne chance ye be suru na de esi e de to ye de ato bia me ko to police ni bi na obo
police yi panyin aba so oh dampare was yes what in numa what in your what in numa said you man city and what you do you would nim no mra wo kona ko kan se bi kire no a no obu sa se mra ne se sei atuma wo ken no what does the law says hato ne enkura na ko mra ne be ka kire eni se ka se ye di wen mi ye aduma if you so na nsa na si form and just into this center when you see that the ministers are not working ni pe chance yes enye aduma wuni ni se we aduma wo se obi ase wo ho se nipa ni je serious a aduma no ko ye bebu so sana entina me do mu wura mu bia I see my tell point na say because anye ye bia no dampare de mre ye adwuma nyina no enye ono nko a owa aboafo but oye leader ono nanim ba bi onnam nti no ode ba ya no mu nyina som aboa no so mu nyina so ya ti ase me nyame ase wuru ya na me ka me preach a me timi ta tell me say the defeat of every leader no is not for his own but for his people oh. In the same way that the victory of every leader not for his own but for his people and it's odi kani di nkubu a oman ebe di nkubu super odi kani odi nkunima oman di nkunim it is something in fact that the anu nyina ye di kafo a omo sore je omo na mo sore nkunimi efi omo akate ba ebe feti nyina great o point no emu ada ho nti ye beda ase na yasre ministers no nso a wo mo da no ne wakan dodo no ha na omuti nti wo mo ate wo mo de be ye adwuma na wada roma waka wo mo nso wo mpaibu because adwuma na nya adwuma ketwa sa ha ye da ase anope Eradin Council hopa Reverend John Osei General Overseer Asafo awatu din say Council of God Church ena oda ano me pacho wadwen che no betumi de atoayen wo Facebook ana say YouTube no eso na yakenkan de amount. I've seen a lot trickling in here making kind e de amount wo mo but yera semo we see a friend of Joyce Enim. I say good morning everyone. Me gidi se mo ho ye pa nyame adom yen ho Hailey Selassie di bia ba politics or dia yemu wa ha no enya asem ketwa. Deborah Eunice or say ma ahenkan adwuma afuo nyina ache na ogidi se ye ho ye nyame nhira yen ene adwuma pa ye da se bebre Mensa Robert no say Ahenkan FM. In fact mo ye the best in the east and kasa odi free asene ena wodi eba ye ena DJ Omale Wayosi God so di bia ba Crispo Fufu di bia ba Boss ba Misty God so di bia ba but ensem wo de ba ye no ye nkan ho asem e wa ha nti no mahwe nanso so enya ade a mekan eno ne ye ka no abi na ta na wa ata na abi na wa mahu enso nya ade a mekan okay enti won so betimi do de ade aba o de ne de se e fa de yegusu a ye ka ho asem wa ha no a fa ho a o de ba ade a ye behwe na yaka e de ama we se ahenkan nyame enhyam papa oboba nyame hyira ne adwuma papa wo ye frame buadi mi di free wadan e na de e ba ye yenko ahoma ne so na ye ne yira OS Osei yawo kane asante mantemu titinani e de ma CPP amanyoku no yira oti yenka ahenkan FM so ni yama wache am akwa aba umpombo ko de nyame ala o mama ho ye yete wonka na ache kakra no okay enti sisi a CPP e wa asante mantemu na ho de ntisen ye jina ya na so na so no se enu ba bia se ye ba bontinu bibiri but ye underground work na ye hwe amamuo ne nchichiri ya wonyi ni senka sa brei kura na party aba aban mu da no nka mo nso mo de alternatives ahodo de beba wo hwe aban ye otisisi ye ya asa de amamuo no etwetwere ne bo no wonyi ni se sa brei kura na wasenka yete mo nka bibiri no a etwetwere ne bo but one mo ntimi ya mebi ase obi a wo beka bibi a pese wo de wo fa e compare so no de wo mo beka no se wo yan di si ni jadi no age wo mo age ni ama wo mo di tie ba bia so bi a wo ka bibi na chese enye se wo support wo mo de wo so yan di si ni
Na say de bia ye taka potokasa say for God and country. Enti say ye som oman ne dia ma awurade a. Adenti ne ye ma meka no kra yenim say ne ye ka ne no kra. Ye tag we NDC ya say sabio NDC ni pamba ne gumana. Oh yeah, it is na elesa after ono mo emfa de wo kanu. Oh yeah, de no wo mo mfa. Say me call afidie so mpe begbiri. Yeah, ye ni pan bi so wa. Ye kwapika na ye ta Asia group binum so any one more air discussions. I see. Ebia kra na wo de adwenkyere de abafa sim re-registration na ekoso a sesei baby abefa bia no obi ani atutu agu ne nsam hwe ne nipa bodompem oman akakakra ne anya mfinhia aduosia enum na ye ko register sim keke sim ye ko register ne keke e wo se san ko bodompem saa na Ghana no ye ko ya na se ye bae eno ni ade no a wọ́n mú ẹ̀ǹtìmí ìhùnú bẹ́ẹ̀ tí a yẹ dìde nù nǹkan wọ́n mú ayé fúra ṣíẹ́ ẹ̀nà sábìrì nǹkan wọ́n mú wọ́n bẹ̀ẹ̀bí àyẹ̀wò yìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ àwọn gyina ho a wọ́n ntìmí ẹ̀ǹtì àṣẹ èyí sẹ́ wọ́n mú mpẹ̀sẹ̀ yẹ̀ sí abìrìbì wọ́n dẹ̀ ànyẹ bìrìbì akora no abẹ́ẹ̀ na ẹ̀sẹ̀ sábìrì no nǹkan yẹ mẹ́gbúrú no egu abọ̀ntìní a yẹ nyẹ adwuma yẹ abúrẹ́ a yẹwọ enyuma ti sẹ shoe factory shoe factory tomato factory no yà sẹni yíyẹ mu a yẹto aso a ẹnkẹ sábẹ nka nana yẹ kra bẹhẹ bàtẹ ẹfẹ no asẹ ní àwòbí no ayẹ ẹja họ no pẹsẹ yẹ bẹ to aso pẹsẹ ẹwọ bẹ kumasi a asọkọrọ ma mpọn abọdabọ house yi a yà wọn mu ayẹ nsuwe pẹsẹ abayi baayẹ. Nipa nya baabi na ɛso so wɔn mo ɛnkɔ so ne sɛ yano mɛyɛ efie nan a ebi ebusa sɛ ɛdi ɛfa na yɛmfa nka na anaade sɛ wɔyɛ si wɔ so oni hɔ a yɛde ɛbɛka no a wonyɛ biribi a ɛte saa woka so a wompa ade no deɛ ama ɛso ɔyɛ NDC ni ɔyɛ NDC ni na deɛ wɔɔka no ɛyɛ a adɛn na ɛnsɛ sɛ yɛfa nti ɛyɛ wɔn mo a ɛna ewu hwɛ sɛ COVID-19 minister mu wɔse ɛna sika yɛkɔyɛ ɛsɛ sika nso koraa na yɛnkotua afei wɔno abɛgye tu mu na yɛka sɛ saa na te yɛde ayɛ nsesa no a ne ɔma mpanyini no a wakɔ ne hene hɔ na anasɛwo no sɛ wɔde hyɛ amanfoɔ nso ne nyina bi wɔyɛ de bu nan so wɔdi ɔmaa no sika wɔno afa de aba abɛto n'anim tuo sɛ wɔadi na sɛ yɛhu a sesa no firi hɔ na yɛ a na ɔka kyerɛ ne sɛ mensesa no ana ɔma no yie na afa na sɛ na mo yie na ho ɛno na obi kura de message aba wɔ kyerɛ sɛ ama ɔno ankasa koraa n'adwene mu ɛne na kakra sɛ saa nneɛma yi nyinaa ɛɛkɔ so na CPP samanyokuo mo se mo ba abonten be ka no kra be ka se mo ye NDC fo enti no ase ekonkon ho no mo a aye biribie wo ho nha adwen because me obobo so nyina ye ohawo ebi na me se me no o bet nka wo radio biblie so efi ada bia me ko radio so a ye ko ka wo ni nyina anya se bia kra but o kan nipa no nti wase a na okra no afei wagene ayo hanyan edi nya sɛ yɛ nka yɛ ka na ebe pass so bebi a be ka ne kapa ne krakra bu oni ade yɛ nkɔmɔ twetwe no edi esie no sim re-registration a ɛkɔ so wo wadaro ma wakɔ ebi afei na me be kɔ akɔyɛ aha but ɛden ya ya wo ne nam kuru mu a wodi wani hwɛ sɛ ne nipa kɔ bɔdɔmpem no me hwɛ mona mo so anka mo hyehyɛ mona mo so anka hyehyɛ be na ka mo de begu akwan mu a ye be ya saa dompem ne nkoso COVID-19 birim ebia na me kan hwɛ ba bia me we wo ko register je so ko kwantini me yansa wo fa no pa ya fi ji se fi no mi no ekoro na wo ba ye behwe wo na ye ma me no mpanimfo ne ye ne aye mpomu aye mmere na mi twa kwantini me yansa me ba me nya kwa register me ba bia mu me nya kwa register wo ji se me ba bia Debida. Na ma bia mu so na se ebra no so
na manya kura register na me mobile no kura me na mfa so a e wo so na say wendi na ma ye nsusu ye say said you city abi so tia e magunu so gu abondiri ye nya adwuma nje abe na ye mie bi center no bebre ma embani nipa no na ye nya kwa register ya bu so me nsan be so no na nko bi e ti na register na de bo ba ko so ku no ma mi no magunu no a wo mu nya adwuma nje bu so me nsan kakra wo mu benya no sebe obi anani da fomo no obetimi de abogetire ebe atonto ne ma kakra na ebe ma abontintina ya tina ama eniyan se ye na ye nanso woni biribi aya na bonsan be wa ya akwa eno na ma mi ye sense ne se yemi bi center no bibiri na nipa no aya kochiri so ni ade eno a yebewie na bi nya akwa register no na amasa edin ane ne ye kan se abano o ya ade no a on tinani enhwe wonu ma aka no ena edi ano ya fa wonu adwuma wo mo prapra abonde kura ya si yentimi entia wo muka na yentimi entia wo muka na so wo fa nipa wo fa na adwuma untia ne ka ne ko ya ne ba na wohwɛ alternative a wode a bank bɛboa ama yɛtumi asɔ dɔmpem yi ano na mpanimfoɔ enso so minimu ara sɛ wɔn adwene ho o sɛ baara na ɛma wɔ mutirimu o ma memisa wo mo partner ba aban mu da ɛdeɛ bɛn paa na wɔ aban mu ɛna wɔ opposition a asɛ adwene no wɔ ne kama ba nya beduru aban mu pɛ na ne nyinaa sɛ etu yira o sɛ ɛyɛ honhom bi na ɛwɔ ho ɛdeɛ bɛn paa na ɛwɔ power mu a wɔn ba na nneɛma nyinaa yɛ toro kan yi ɛnyɛ power mu sɛ wɔyɛ a ebra CDP wɔ so no wa wuni bi o me di ko bi ye sɛ wo gyina foforo ho na ɛnyɛ wo yie die ɛna ade kɔ aba mu a wo kɔ abiri ayɛ kama na ko ba sɛ asɛ wo biribi na wo kɔ akɔpɛ wo kɔpɛ ka akɛseɛ wo kɔpɛ dan akɛseɛ atena mu a ɛno na wo kɔ na ama ade no ayɛ basa no na sɛ wo gyina ye nyinaa ho CDP ne abota ne sɛ socialism kakra bi na ɛwɔ ɔman no mu a yɛmie bi enyima no bi anya no so no bi nti na korɔ no ɛno ne nneɛma no na eni hɔ nanso amanfo a yɛpɛ sika abɔ yɛn ho nti ɛne ɛkeka nsɛm gu nkwame nkonoma so a sɛ yɛnturo yɛtu no wɛde ɔman no abɛduru nkane no nkagana yɛ kra bɛhwɛ ɛnɛ adɛn na bosome mfie nan yɛ etwa mu yi na ɛnana do aban atumi akɔbɔ bosia wa 200 billion ɛdeɛ ne yɛde ayɛ saa 200 billion no yɛbusa sɛ ɛdeɛ ne yɛde ayɛ a saa mmiri sɛ wɔn mu ni hɔ a nkyirima a ɛreba no yɛbɛnya biribi ɛde ayɛ ɛna amerika sɛ jewel factory na ɛwɔ hɔ yi ɛnso yɛkra moto firi baabi ɛyɛ deɛ na ɛde baayɛ saa mmiri adwira ɛdan a na yɛyɛ jewel turo mu ɛwɔ hɔ wɔn mu a ne yɛdi a ɛwɔ hɔ wɔn mu a yɛyɛ mfidie no mu adwuma wɔn mu nyinaa ka bɔ mu a wɔn sɛ ɛmɛ nipa nyɛ adwuma yɛ jewel factory ɛna ɛwɔ hɔ yi ɛnso dɛ yɛkra nkɔ mpaboa a wɔn no ayɛ agya yɛ sɛbi yɛ sɛ ɔbɛtena abɛn mu na sɛ wɔakyiri ni a na ɛdeɛ papa na wɔyɛ ama ɔma na yɛne aghanafoɔ so yɛn nsosɔsoɔ bɔne yɛayɛ paati no te sɛ yɛbusua firi mu ɛnyɛ yie sɛ paati no ɛyɛ o sɛ ɛnyɛ o ɛnɛ ɛnoa mu ɛna ɔteɛ yɛka ɛduru hɔ a ne wasena akɔto ama yɛkɔto ma awie no yɛho kyerɛ yɛne a afei nana a yɛba abɛka yɛnhwɛ sɛ yɛka so nkɔyɛ wankɔyɛ nti yɛnsesa no na sɛ yɛsesa a obi bɛhunu sɛ sɛ ɛwɔ ba na waanyɛ adeɛ no yɛbɛsesa no deɛ a ɔbɛwɛ no wayɛ deɛ ɛsɔ yɛ ani yɛnso yɛka ho yɛabatoɔ ka ho okay yɛra ma yɛna se biribia ni yɛbɛsan aba biom ni atoa saa nkɔmatwetwe yi so mɛsɛmɛ daase ne akɔnya da bi a mobɛba no hɔ so sɛ medɔfe ma yate yɛda ase bebree abusuafoɔ yɛne owura so ɔsɛe yaw ɔno ɛyɛ kane asantema mu nyinaa tetenani ɛde ma CPP amanyokuo no mepakyɛw tie wei ma yɛn yɛba a yɛtoa so
Hey Jack, it's bookshop or pass what town and I won't catch him. Oh, Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Asemna Wuken. Say test books, exercise books, pen, pencil, eraser, adie bia efa adesua hono. Would we reach them Bloom's Bookshop and Trading Enterprise on Sabekabi. You will book no any free crutch, ekopim tertiary institutions in Engina. And sorry, offices. And now we be bookshop kese and I will pay books in the gumwa. Also call them one sa ebekabi kai. Nation so say ye turn in the doso pum so and I will pay back pa on sa ebetimiaka. Akim Odan Supermarket, yani GCB Bank no and a D and share the moon. Fraying was 0244 293632 and I say 0203 083031. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Mark of excellence. Money, money, suit in the shirt, but baby, I shall not. What would you know? Take a groomsman no cry. Just say, Bibia is on point. Kwame, the anyone wants to share that wedding who shop in UK. UK. St. Philip Enterprise, no, or Kwame Kuma Seko, hey, St. Philip Enterprise, a one member on your dear. Don't go there. Bobet show designer shirts a papa will feel it. Into Wosuma Hunyaha. Now, could you St. Philip First Choice, Special Man, MK Classic, Deluxe, Unique, PN Design, in the Kika home. Nanini now see your cotton slim fit designer shirts a papa be. Upper belt, shoes, material trousers, jeans, Lacoste, and our suits. And yes, St. Philip Enterprise from Kruma Circle, where Benkaneshi Trotro Station for Frona, a overpassing in channel. Okanshi, opposite Kani UT Bank, and Atudu, IRS Building Numu, shop number 17, for 0244 147 212, and 0204 709 963. Now, we are wholesale only retailing in Aya Woko Bisa St. Philip quality khaki trousers no, and the fit was St. Philip Enterprise, one who fintra. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933 FM. Okay, so still live on AHENKAN933 FM. So Jumedia ugusu awutie no eye Maakye na ye chia wo sawi a ensem we town ne doso papa na ya kan se ne yetie no a ye nsuro nipa bia but ye bu nipa fearless and factual because ye kasa ye dim nia ye ka enye enna ose ye se ni aka kire osa pepepe ni ekoye nim sima no enan ena apa anopa nonkonon eho ena ewukuada eni ntia de ahenka ehiasem ede ebebremu a ye betutu ja no light for one b na fe ye ko yenani maka kire osa this year no no mercy for the cripple ya mesusu obi aso this year no we have given the power to authority to act for us. Ye di tumi di amam panyimfo so omonya dwuma mfa mayen. Eya na nsem ni bi most annoying say muni MP modern a wo bo muni minister modern a wo bo nanka wo ho no mo senka wo be den. We pay you to be a minister for what? We pay you every month as a minister say ukọ ho no mo a kotena ase bo wo nsem. We pay you as a member of parliament to go do what? To go act, to go work for us. Entini say wo ye adwuma enye news. If you are working, it is not a news. I was say parody wo hona we niji bebre muni adwuma ye ye this year no ye beye kasa no ye nsoso ye nkwa homa ne so na ye nkwa twetwe enkomo we sisi a ye ni yewura Steven Fifi Boafo ena ekotwetwe enkomo pani ono na kasa de ma Ghana Cocoa Board yewura wote ye nka AHENKAN FM suni ya mo ache amwakwa aba Mejoso wada Roma umpumbo kodie Patchumpo mu yera patchon so nyame adom yenso ye ho ye papa na fe ni afi won samtwere adwuma yi mu yate ena no ena yenuanom mo Joy FM eye investigations bi na ebeto monten so se enkwada ye de omo ye koku adwuma ekosoro pa eno nam so ama mo so mo de enhyehyɛ bi di aba monten so san komo no na ye pese ne etiefo etie inkyiremu kakra ye de enyin tumu se enkwala do ye adwuma koku ekosoro pa nemum di woni se da ehwemu a Joy FM force o ma ye no the chairman say enya de a ekon ye kosi be yi sa how the free horo ye tumi di sun kunim kura ne o me kire say o how no ne fa bi e wo ho
and is your pada, name, Koso, I need to one more. She will say, if it's me, a free home. Now, the Coco board said, they need to move the Sabi Aquadak to a brew was so cool. The record for money to maintain a human bit me a Aquadani and the Aquadani put. It's a command that says Aquadabi, Brass also Cusco, Asian Fanning Cusco. The memory the business about time a cook from Aquadani Capujana. And say, name Ukonswa, Aquada, what did you do me and sa, only ya, what they second question said, they could try the Aquadano. And now they are so do a book now they are quite hazardous chemicals. Penina Ukradia, Yachel Quabafaso, Ediadijuma, in Maquadadia, Yesenka, Yemma, and no Encoso. When you say a Piafonso say, Yempa win your Juma, it's answered the year can. The Yanas yet Tocosunia, Cuco na yes, Yevacoton crown. As you are good grab which Romonto, it's answered the idea. Almost Shamra said, or maybe a woman who can make a for a dink or danke to a fool. Cuckoo no the back Romonto. Now, the end of the day, I say, you better say, a big cuckoo, you never corner almost your monto. It's answered, your man won't climb and what danke to him. Farmer cooperatives, the crown. You share him to one Casabe and church, at the Ama said it to me, Ama Ubian say. The war now didn't quite die of it's very peer review. Who we have to make a choice of Mr. Widia Jai. And yes, I answer what Tokoswa, or Quacopa Clean, in a cuckoo, and yen. I see. All right. Inti na Sanchez no crowd ye wo ho no mo amoamo bohu dawru dadansa na we kra e ba be bom. Enye se wo mo de na akotrega we na ba biem. Ibusu ayi di se adwuma no. Edinti na ye no kra no. E fa ba bi no na ha yen. Se bi se ya babonten. Izan se nanke wani sum se school ko se di apege ne mu o me ayi kokoo no. O hwa. Enje mu kra da na di se enkwada nketo a e wo me ayi kokoo no. Omumu ohanche mu adwokron so 97% of them go school. It is enkwada no school dia na nya dia omu bafu. It's when Abano, the one a country train, the Juan Yen, it's Yankoswana, and she was be thou how no idea free or Intia, the other from my head, a Jume Gusway, and you better call Akoswan on the eye. It's answer Yanya, and won't have a debrayano. MY. Okay. Me producer manya ntia se o wo meeting bi mu a mo hwe kwan am befa so am bedwendwen bi foforo ho but ma mi misa we ansa na ye de sa nkomotwetwe no asi ena no na yenya ntia se cocoa potters o mo so aso cocoa no so ye se nkomo co strike mu no mu hia ye den potin ne course wo ho no mo de no mo chere sika o mo nsaka no isa o mo ankasa chere sika o mo pese yemfenti o mo ka ye no ma die hia no matia se ibetia pagya de omo kanemu kakra na emum se de omo kire se omo awo mu sika omo beje wa pa amane dia onye adwuma no ni ni se negotiations sa na ye no nti ye no waka nti ase aye adwuma eni no omafia se omo ye adwuma. Oh, yeah, the radiase na kukuakuafo de bia omo frɛ yen ya ye ne monkasa omo kyerɛ sɛ fertilizer bia wo sɛ omo nsaka wadaro ma fertilizer no so nsɛmsɛm te sɛn fertilizer no pacho ebe wo mo kyerɛ sɛ fertilizer no aya wo sɛ ye de ma wo mo no ebi kura mpo ma koko no ankasa nso omo kɔtɔn a ye sisika ni hɔ koko bag ba ko timi twa ho kwan de wo hɔ a eba ne sa no aba mu ye abu me nwa kakra se sade na bisa esia tempeya ni titu wana mo pacho wo se wo odan pate mo me pacho wan odan ofuase ayire bi ni achia se so aduro ni important asene man so across de bia omo de complaints ne de ba ntu omoka omo koton a yesisika ni ho se mitiminya LBC corona na nka ne be boyen pa idan se board discard ama licensed buying companies LBC akrache for no say your for kwa intia wonka CBC koswa
never had drink a cry. So to me, my own, yeah. I'm sending a list of the LBCs that in Triponica. You know, I'm paying fatness enough. Yashe, Eddie Woodman Tempea. It's answer. I feel a chairman, and I'm covering in your watch like a craft, Sicano, said a contem so. At the amount which you have forecast. Your first young dear Felicia Film and the Empress at the Sans Residio. The Bibisa Coswa, in whom a crash for ASR near to one of Margaret for the Tobacco Musica. Yet, fertilizer one day, in just a fertilizer, the young found Concoma would be said, onion tome for. A queer for now, not to take cooperatives. A queer for crew, queer hodo. A whole fertilizer and a defa. Now, the fertilizer and the forward. We are falling at Miaka. It will be just a be an son can be a Becumnebia or no a queer attitude or so on for the moon joint. So, on for one council, it's difficult for us to deal with every single individual farmer. It's a Mokam woman, a man I am Rama, yet many of my town. It's your mom, they are more or my register or cuckoo board next year. They are bracing a different lies that come to your farm. That the one year they call. In fact, me and my office, I want to let us know at the call for a phone. And I see thousands of farmer cooperatives are the fertilizer, the cocoa moment. The workers of fertilizer, macra, they are a behemoth, kakra. Yeah, right. But that's it. Now, you said you workers a meeting, but you said the latter part of last year. Maintaining was your network cocoa board, any cocoa phone temufa, one more pension scheme being in your man, you may be one. Mass of wooding in this year, a smooth running. Ubi a better than one say. Not any phone is maintaining was the hour. Yeah, Stevenson, so we know. On Casa make your fool, or Casa man. Oh yeah, cocoa farmers, one more chairman. Cocoa farmers, baby, out now, cocoa for so many. And I say a position bisano, and yet necessary, so was a woohoo or chairman putting and it's a more regional chair near one home. We are form of a friend of cocoa, coffee, and share not farmers association over Eastern regional. Now, no beer could be a for no minimum, or no, you're more chairman. Yes, last 7 minutes and catch the oil and say, and I mean, if you want, so I'm saying the Ghana Doctors Association president, into the Kasama doctor for Abraham Doctors Association president. Yeah, radio for Yama Sabe, Ubia quite much me kind of PBR. Abro Kasayan, there's only trustees are the woman of Penino. Or say a PM for getting in a man, no, no, bay for pension, the amount will pay for Nika. Yes, in a band, and I won't get your music at the show. Or say, I know you create Jordan and the number of for John, or you create Jordan by your music castle. Yes, here was National Pension Regulatory Authority. I want to check where I pass your pensions, say, Wukumasi. Or say, I'm pretty kind of money, the end, and Yaguma. And then what you see about 10 years old, now, Sanya Wadaromo, Sanya Wow can say, Cocoa for the one across Nimuno. Now, issue a border with criminality. I didn't know from Ranunini. Association, formation of association, there. Here, have it to me article. Maybe to me, I can say any article. But as to the legitimacy of your association, it is determined by your membership. It's your known as article, but who gives legitimacy to that person? In fact, or say, or the Alpha Farmer Pension Scheme in Farmer, or a former year members of the trustees of Farmer Pension Scheme, and Miranakura a share Farmer Pension Scheme, or say it's a registered Cocoa Board, or Nino. But I'm so article. I don't think a man will quite a bit like I say what should be because also article. A good bit to me, but the old just say, and now demanding. What is said to me now? We can grant you that. But on them, Sabi, or see a very positive amount. You need more, baby. I don't need a positive amount. No, at yes, no press conference, and with them, Mr. Radio, Juma. I radio for. Yeah, man of Quano, Cassa radio, so can some Sabi, Emfata.
But ask yourself, oh, you're wine. And you be honest, I'm sorry, I'm the Ghana Doctors Association president. And I say, I have for when you say, radio for the mama who crying, Emma Macasa. Yɛhwehwɛ mu so na yɛhu sɛ wonyɛ doctor recognized by the state ya yɛkyew ɛde wokɔgyina mmara no. That is to say me Doctors Association president. But it doesn't mean say we are doctor now when you're doctor. So because we are doctor now so compare for me a human doctor say that's different. Let me one friend say Eka Kuku Farm. Now I'm saying Kuku Farmers Association president. Many membership. I know you're in Chime, but I was so wow granting me the opportunity to speak. You know, now we can say really who does he represent? Okay, so the man one original name also our members. Also because of 800,000 members. Messi Bisa, Oda, Ofuanse, Achianse, Swebro, and Kebu Bisa, so one in him. Obi, but we granted him opportunity. He was all over the radio saying all manner of things. But, yeah, say a word room. I see. But 1% now more contribute, you know, in Saturday. We all have expectations, and maybe to me, I think I understand. But okay, and what they now at this point in time, you see this, I know between Abua. If you look at the other contributions, I was said come on, and contribution, and yes, I said, Quaquadao, take you, Aquaco Juma, na awu, and by the time I will be called on Jim, Mexicano Awa, and one for Sono. Yera ma yenasi echire yebehye da afro ne abɔ ho nkɔmɔ na yahwɛ hwan ɛna saa ntito hɔ yi obenya so mfaso na hwan kra na obetumi ɛde ne ho abɛ join ni ebi ebriba mu ɛbɛsan aba hɔ biemu abusuafo ye ne opani a wɔno ɛna ɔhwɛ nkitahudie nsɛm so ɛde ma Ghana Cocoa Board Yura Steven Fifi Boafo and Yano Kotwin and Komono 19 minutes into 9 still live on AHENKAN 93.3 FM and Wasugusu awu 18 wadwen kyerɛ me pacho betumi de aba ensem bi se bia betumi de aba 0594 841 044 0594 841 044 ma yenkofa aseda ana yemfa seda ema enwumeku ahodo a wo mo adawro mo ma so yemu from Monday to Friday yede dwumadie ede ebramo ye sinkonwa eye enwumeku bi adawro ma utie me oye company oye adwuma bi ebodwa na wabie emfa ho ne sede en eso tie sane tie bia no ode brahinkan ha be ka kire yen be kirekire mu kire yen yebɛpɛ baabi de wahye ama won so yebɛbɔ wadwatonde no hu dawuro de amount ama wanya mfaso no bebre ebi ni mate ase de abasa ɛne nti wadawro ma won so fabra na yemmɔ hu dawuro emfa amount K Asenso Limited semen kankyere wo a wutie mi no se obema wonkonwa papa company na mo abie no obema mo nkonwa kama ama mo de nkonwa no agum se ya sorry se ye school adwumakuo bia monso mo betumi akokɛ Asenso ho offices ni nyina mo finish ni nyina with K Asenso wa botre ase eba ne se mo ya asɔre na mo kwa komiki order no mo se ye ntworo mo asɔre ni dingu akonwa na chi o wa botre be ni nyina kama e de amamo a mo ani beje pa customized one circular adabaka of Iran Clinic Kanishi Flamingo Road ubehunu K Asenso ewo ho me pacho ya no afrɛ was 0302 257209 0302 919739 K Asenso Limited no majo also say home of quality office chairs and bookshelves. AHENKAN sounds seven country where we team me anopay say a wedding engagement outdoory a birthday party bi na mo pesa mo ye ana a graduation bi a year bi na abefie float bi na mo pesa mo ko
ana moyɛ amanyɔfoɔ mopɛ sɛ mokɔ political rallies yi ebi ɛneɛ mekamfo ahenkan sounds ɛde ama mo yɛwɔ DJs a ɔmo enim nea ɔmo yɛ ɔte machine n'akyi no ɔbɔ nnwom no a onim nea ɔyɛ paa ɛyɛ K ahenkan sounds ɛna mekamfo ɛde ama mo frɛ number we 0543 350934 0543 350934 ubetumi asave na akyire yi mabɔ enkomo ɛwɔ hɔ ɛno mo ahenkan sounds no majo so sɛ abozege brapo otonton TV ne nneɔma brapo anɔpa yi mema wache megidi sɛ wo ho yɛ deɛ ɛnra wo frɛ me a me wura fie aha no betena ha no mo na bibi nie ni wantwro anto paper so a na wura fie wo ho anya bo apayo nti brapo anɔpa yi mema good morning megidi sɛ wo ho yɛ bɔ adwuma Bloom's Bookshop and Trading Enterprise Bloom's Bookshop and Trading Enterprise Semin kan kyerɛ wo sɛ ɛyɛ textbooks ɛna wo pɛ exercise books ɛna wo pɛ ɛde ama abɔfra no mmɔfra no ɔmo wɔ crèche ɛkɔpem tertiary no mu nyina mbenya mu book ɛwɔ hɔ na ne ɛkyɛ sɛ wo sɛ sisi ya school for no ɔmo ɛkɔ school freshers no for the universities no wɔmo kɔ sika nkrɔfo akɔtua no admission fee ɛne school fees ya nkrɔfo atua ɔmo de tete hɔ saa na nya sɛ nketewa wu nkrɔfo abrɛ wu January nkrɔfo abrɛ nti pa kyɛw ya the Bloom's Bookshop de aba yenim ɔhaw ne amane amokom ɛne nti yatete boɔ no so yatete so yayɛ no fofofo sɛne ɛbɛyɛ a unkotua school fees ya wanimu hantwo na wasan beto book ane boɔ dendenden Bloom's Bookshop oba yɛn hɔ no mo a bibia boɔ da fam team ɛne nti sɛ moyɛ offices ɛna mo bɛpɛ books ni bia kɔ furnish mo library ana mo wardrobe mo hia bi ɛwɔ sɛ mutimi nya books ni bi de toto mo table so munya ahoho na munya attend to them you give it to them they go through it ɛno ne yɛfrɛ sɛ ampa woyɛ corporate institution a w'ani abie so what aseɛ ɛno nti munyina mo nkɔ Bloom's Bookshop mo nsa ɛbɛka bi sɛ ɛyɛ school ɛna mo pɛ sɛ mo kɔtu books no ne duduom na mo de kɔgu mo shop a mo school bookshop hɔ no mo nkɔ ɛyɛ Bloom's Bookshop mo nsa ɛbɛtumi aka bi ana ebia wankasa na wabie bookshop bi bodwa bi wɔ baabi ɛna wo pɛ baabi akɔkra bi a ɛnkɔ kumase ɛnkɔ nkran ɛnkɔ takrade bra akyem dan ha ya onsa ɛbɛka ne nyinaa bi nti asɔfoɔ no mo nso so mo nsa bɛka books ni bebree wɔ hɔ daily deɛn fasting and prayers books no any books ahodoɔ ni nyinaa bi mo kɔ Bloom's Bookshop a mo nsa ɛbɛtumi aka bi na ɛba no textbooks nso a publishers a mo ni mo ni nyinaa from Akiola approaches Golden English Hwan English Obintin English ni social studies ni nyinaa yɛwɔ ni bi ɛwɔ ɛyɛ Bloom's Bookshop na yɛ nneɛma ni nyinaa nso yɛtɔn no wholesale prices yɛyɛ wholesaling ɛne yɛyɛ retailing ɛnso so ɛwɔ hɔ sɛ wopɛ book ne baako pɛ akɔkan wobɔwura yɛ shop ni mu a onsa betumi aka bi Akim Odan supermarket no yɛne GCB Bank ɛna edi ɛnhwɛ animu frɛ yɛn wɔ 0244 293632 0244 293632 0203 083031 Bloom's Bookshop and Trading Enterprise Mark of Excellence St. Philip's Enterprise St. Philip's Enterprise St. Philip's Enterprise sɛ menka nkyerɛ wo a wotie mi anɔpa yi sɛ ebia na ope ennioma papa shirt papa boyfriend no ɛwɔ sɛ wo surprise no with designer shirt tops papa bi ɛne nti sɛ yɛ mema outfit ɛna wo pɛ nko adeɛ a ɛne yɛwɔ designer shirts ahodoɔ bebree no a Nike Puma yɛwɔ Gucci ɛdɔɔso bebree also for me say Cartier yɛwɔ all the designs ni nyinaa bi ɛwɔ St. Philip's Enterprise St. Philip's Enterprise ɛne nti sɛ ɛyɛ St. Philip First Choice Special Man MK Classic Deluxe Unique ɛne nneɛma ahodoɔ a ɛkeka ho nyinaa ba ya no akae sɛ
sa designer shirts a mabobo din nyina no eye cotton slim fit design shirts nkwa ena yedi aye eye papa say a suit ena wo pay for any occasion jeans Lacoste ana ope belt shoes material trousers okwa no wabisa wo say ope St Philip's khaki trousers no eye papa wa wo hwa atade na otim say yes atade papa ni hwe maka kire wo say ye wo sikani ene ye wo premier ni sikani ye de yara enya no yonko ni premier ni o premier ni ni otade pa ede ye ne ho St Philip's Enterprise eso bebo amo atade pa de aye wo ho ene ntifo ani kirem omo eko nkran no Kwame Nkrumah Circle ye ben New Kaneshi Trotro Station no ye overpass no hwa sanso ena Kaneshi ye ne Kane UT Bank ena edi enhwe animu tudu nso so ye wo IRS building numu shop number 17 ubehunu St Philip's Enterprise ewo ho kasatenten topon kontimpacho frewo mo 0244 147212 0204 709963 me pato se wo fra eya na waka se mete mo adi anase mo adverti mete mo nka ka kire mo se mete mo nka e wa AHENKAN FM Maakye dwumadie so mete mo nka e wa AHENKAN FM Maakye dwumadie no eso Obuoba Ofori Amanfo ene kan ye e wa AHENKAN FM se niama ka kire wi wo kan sa pepepa omo be ma 20% discount 20% discount anything kabiem mete wo AHENKAN FM Obuoba Ofori Amanfo ena ekan ye anase Obuoba Ofori Amanfo ene kan ye ewo AHENKAN FM eso what ye nkan wan mete mo nkan wan AHENKAN FM o eno a keke no kan sa keka o 20% discount. Try it because me ehwa na me to me niema me konkra na ehwa na ya me kwa me koto me niema. Ampa Bees Construction Company Limited. Ampa Bees Construction Company Limited. Se men kan kire mo a mo pese musi dan no. Se ye ba ne quality plumbing materials. Ye wo modern showroom a ubo wura ho no mo a ya fix it with jacuzzi, corner bar, shower cubicle, instant water heater, any WC types ni nyina ye will be ewo Ampa Bees Construction Company Limited. And which ye sign our modern kitchen sinks. Modern one abefudie ya abey kitchen sinks no ye wodi nyina ebi ye wo PVC pipes no size bia wo pa Interplus and wo mo ye pumping machines, filters and rubbers ni nyina mo a mo pese mo twa pure water no moko Ampa Bees Construction Company Limited ya monsa ebetumi akabi achim odan ye ne Kia station no na ye Kia station achim odan ye ne Kia station ne din hwe ni mu one way road no so hwa osofo AHENKAN ni mu ho ubehunu Ampa Bees Construction Company Limited fraying 0208 281951 0208 281951 0244 425195 0244 425195 Ampa Bees Construction Company Limited ni ajo so say where the quality sells cheap. Soboti kache onua say soboti no aye kan no say mbeka ye cooking competition no omo free nkran eba ha na omo ba ye no omo di soboti ni bibre di aba omo eto bi na di adanse ye se ye ka se tea so bolo aya san ye ni tea ebi mada ye solid adentia san se ye di eye enubna eboa manipadua no etumi nya hoden movie edi akoba ene ye di aye soboti no enenti ye wo dried hibiscus flower ye di aye ye san so ewa kekeduro ye di afra ye di awono ye wo hwentia pepre ye wo abrobe ene ye di mako kakra nso di aden e di awono ena adidika enkrofo immune system a akosoro
amen ne COVID-19 ye so ni mu ane apa ne tantan so no ni nyina ye soboti ene di sa adwuma no soboti ena amankrofo immune system no etimi aye kama ene ti se utie me na opese o fight wo emmoa no aya no mo ba betete ni padua no a eye soboti na me kamfo di ama wo soboti eye papapa kaination so say Food and Drugs Authority age atum eye cafe free e de ma wo mo amompe caffeine no me pa cho ompe caffeine a ubetumi afa bia soboti bebia befa bia nansen eno ana nkrofo epebi obi ese okay dano me num bi na e kama nti mi pebi me wachem dan me wo fo ase me wayire bi me wo mpotemo ha wo so se ade ne won kran me nsa be dan ka bi AHENKAN FM oba AHENKAN FM a wo se ope soboti ne bo na efo papa onsusu nsa betumi akabi obetumi afro mo 0551 119620 0551 119620 and afi 0244 087695 0244 087695 soboti ose ebeboa ama wo immune system no etumi akonanim mo amutie yen ewe kumase mo nso mo mfre 0246 185216 0246 185216 and afei omanfo amutie yen ewa amanone mo amutie yen wa amanone United Kingdom, US of A, Australia ene ne keke ka ho nyina because omo gye di say ye de ye bomu ha no mo a ewiase afa na nyina obi a ebete ene nti mo amwo United Kingdom ene US of A monfre +1 312 826 6561 +1 312 826 6561 mo amwo Australia monfre +6 14 0177 055 0577 +6 1401 77 0577 soboti ubetimi so akọ internet no so no akọ kenkan bibre dia fa yen ho e wo www.esefoodsonline.com www.esefoodsonline.com soboti womo so adaroma ena ye didwumedie de ebremo abusia ya mekeka ye nyina afiri nkran ena aba nti senkrofo afiri nkran no omo do omo advert de ba ne ye bo wa ha wo fo ase ayire bi wo mpotemu ha na so unya mfa maaya na unya nhuru kanea no aso wa ha no kanea bi aso wa ha enkranfo nyina de ba wo wa ha ya usu unya nhu kanea no ei enkofo de be na omubu ye no na ye duru ho no ose nkrofo bi behunu se na nka na mo ede no na ba bi fo awie me nkobo obi adin ni makonya mane wa wasem a sanso na enkofo behunu se nantwi kokko on se sa ala mo ka no ana ponchi kokko nkrofo behunu sa ponchi kokko na mo ede no na nkrofo bi awie bi mo obi adin makonya asema mane eti fa chawo su tie yen company no fabra ne mo hu de room fama 0594 there be and yeah 0244 878763 0244 878763 we so Obuoba mechiao anope nyame nhyirawo ene adwuma papa wo eye ede amaye in fact adwuma wo bone de nyame anem no krenie wo ya de pa o kan ni nyina o kan se ne tie no anso pepe ye from me Daniel me di free ayeboafo and I'm a day by Danny. Thanks for coming through with your message. Odie nyamba ya obe to me ediaba. Me pacho tie we ma me ba. Ye to aso eye ahenkan ehiasem ene de hihye so ye wi ani ama kwan na so abam bi. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done.
That's 7 minutes after 9, live on AHENKAN933.3 FM. Me papa bi ewo achem achiase. Opani mete won ka che o. Me giri so ho ye. Sanso so ena Seaman. Seaman. Anopa yi be ma good morning. Mr. and Mrs. Dazi. Moto so mo odan. E ho kra ya abo na. Pentecost se shekemu se ho omfro say. Hold on, more. Me mama, good morning. Did you do some here? Oh, Obradi me a dredge. Obradi me a PM watch my boabo. Easy. I could be I was young. Mama best baby I answer. Okano cry yes see empu. Obradi me a dredge minimum Obuoba. Obradi me a dredge minimum. Now somewhere they are no credit here, Rebecca. I'll be a drink. Amanga. Rebecca. Rebecca no credit. La 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 la. Na encrophobia send a message be some say Endra me can say Medin komo kakra dia fa NDC amonyokuru ho na how far Ano pray me hia asem a me de ba ne se onim se senate impanimfo se pensioners sika no omunya no omo etumu ohamu enchichemu edu omo etum e de ama wo mo enti sika ukọ pension won saka no omo chese omo di bia to so yate yeda opani no ase Yeratin crying Yankupon Shra Papa. Yeratin crying is one diligent man. In fact, or get it close to him, or you're very disciplined as well. Very, very disciplined. Very disciplined. Yankupon in Shra Nepa said this time. And now, or do a penny diaba, or my penny kufa in Yamin Shrow. So, yes, our appointment, and or penny tin crying out in our back to us snit in a year. One man nest snit no, one modernizing. Na tie. Ena no many machinchi mi ko pie mu won kran na ukoduru nkran a nkran trade fair ho no unse senate fo wo building bi wo ho senate omo building bi wo ho na ne ewo mu ne se senate fo adwapade bi omo won nye wo mo de yawo all the properties we see say senate no doesn't own it to itself. They are holding it for us. Wo enemy me contribute. Yes, me as net contributor we dia nkan tua. Me so me famu dia and I do. Me as net contributor. Enti yen sika o moteto because from nti oda ene me feel say ahoden wo ho. E na o gbo adwuma but a time will come a untumi nya nia wo ye biem. Because me papa ya no ye adwuma o GBC. Ne time na nya senketwa. Ene wa ba na ho megiem wa betena achiase no wo papa anope ma mo achi time ano wa hoden no
obo dwuma kotribete ene aba na homegiem oba homegiem aba ne kurum achease ene wabehye na ne tie ne se wokọ senate wo dan no a eye office complex o mo de high nti mu amokọ nkran no o building bi wo ho na sa building no mo wo ho no mo de high companies any other enkrofo a ya o bejeje offices ni bi de yo madwuma ena no me kokofa ho no mo no abusuafo wo hwe sade e dan no ebi adwonkolize na sane ho aye propra asa kokohwede a wabo break wo kwaya ase enu achi enipa no mo building ni mu nyina a lot of them oma chase vacate dan no ama ka be semienu semiensa pe a whole office complex o snake building a enkrofo ankomko rent no ya gisika ni bi to ho no mo nanka na yesi ye increase yen entity to ho yi nanka etumi aboa yen baby yenya saa sika no edi free no as I speak now no enkrofo free dan ni mu me bisa question anopai say what is the problem ede be na AC ama snake building a what trade fair anka ye de high enya sika kakra ede soya sene ye de high enya sika kakra de boy ho bra no ede na esinti na enkrofo free mu I had videos but minim what happened to the phone and videos and free so I had videos I be imagine say when you are speaking like this and I say one display bia people will end up saying say oh or to one work can adwin sa keke but when you show videos then they will begin to appreciate say what you are saying no you know what you're talking about makatra say yen show we no e fearless and factual sa word factual no we make sure we live up to it inti ne ba betena ye ka bia no na ye nimnia ye ka senate mpanimfo ye raten kran you are one solid man you are one diligent man and I would want to believe say nyame kan no pay no it will draw your attention to trade fair mo office complex na wo ho no enkrofo free mu what is the problem is it that charges no na e wo soro ana more money nje wo baby omo wo no because we need people we need money so what you say intermediate ayi ena ahenkan hia asem ne ehia me no ena me bisa mo se mo nhwe na mo nya hu bibi mfama yen if emfumso no efri yen a mo me hwe kon ye befa so ebe ni yie ebiom mo nso so ya na mo kwajeje nkrofo dan no mo ya mo kwajeje nkrofo dan na mo nso mo ka hu bi mo ya mo ko rent nkrofo dan no ukọ rent obi dan a fadan ne say ye wodia ne ka kire wo ho say esu ni ban a wo beda na di wo dan ni mu no senkedan ne ye wodia na obi dai sa esu ni ban ni bia nka wani beje obi tumi current obi dan obekọ no wode nadoa bro dan ne ho nyina obi tumi current obi dan ono ankasa dan no wadam ni kura mu paint asai won painti minim se wo twen fiura ne se fiura ne nto paint enfamra na fiura nka se wo hene pie free dan mu na me painti dan me wia no asan akoda fa edan se wo dia na ye ni yie because yes se wo ye obi die yie a e na wo die ye yie nti mo aya na mo ko rent nkrofo dan mo ko rent offices ne nyoma no make sure say e fie ho that particular place ho no we keep it clean ne moa so what you say Ghana ye major problem a confront yen arrogantly culture of maintenance biggest challenge biggest problem nti yesremo Ghana for no moto so anybody bi wo ho no mo a mo menhwe na yenye ne yie ebiem charges bi koso ewo Ghana port ahodo no unnecessary and nuisance charges charges ena ekoso ewo ye port ahodo no empanimfo ye draw more attention mo amoye in charge of revenue collections ne nyoma ahodo e ka ho ewo port ho no mo mani nko ho mo de icums buy ye nyina hu say it is a good idea laudable idea na mo de buy but now people want to milk the country ewa import ahodo what they do now ne say ebia me fa ne say me de car na ba duty na wo so no so to the stand say one we yakra na duty no ebo no kra ya so a che car na nkasa na okoto free ama no ne de baaye no nti wa mo ani anya din a
omo di days bi beto so days ni so ya na omo ankasa port ho adwumayefo no empanimfo no na omo ankasa auction car no de ma omo ho fofofo ebeboa yen emwa nti mpanimfo am ye in charge of your port ahodo, and I know you guys are listening. Minim se mu tie me momo mani nko ho ye auction car we ye auction adwapade we ye auction we no ena no ma me ba ko osebehwe me container yi enie me wo mu nyina ma nya sika mfa nkoyi nti omo se aban na fa ena omo atone fo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  omo atone fofofofofofofofo na yeti wo man mu na ade a ye ne ye nnuano mo ya omo de ni nyina no mo kobobo a ye be hye mo nwini ni amu be bia enye ye because mu sisi binom inti mesra mo panifo mo mani nkoport ne ho emfa ma yen na no ekunipa na nkrofo ye ne kunipa mo aseda ma import duties no aye bebre inti se wanti mi anyi a ne a auction no fofofo ebi kura ma me ne se mi manini container no omo che de ma wo mo yire nom obi adwapade obi hard earned money ofo so obetimi am molest no because you have the power today na unim say power can change hands. What do you tell her? Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Me bacha ubetumi abem 0201944485 and 0554820910. We see a friend Salome edifi eye odan Pentecost and de baye or say nyame nhyirawo ene adwuma wo eye we say oboba me bacha wo say aban no increase pensioners wo salary 10% dia ene wo say yen so o increase yen salary yen teacher for 7 na make at least o increase ni be say ohamu abupen be edunum ekwa aduenu a ebeboa yen pa. Unfortunately one for udin anka ho mpacho udin sorry ubetumi asan babiem one for udin amfa anka ho next time what they ba na udin anka ho ana teacher for the ana mo person mu remain anonymous yate. All right, in Timbacho also betumi about 0201944485 0554820910 ubetumi abam yabefa wo na wadwen kire no so onso so ode aba NDC for eyi ne yebeye munya botre yebeye mepacha omo Vodafone no still omo send message de ba se omo pese omo frefa ho nyeyi mepacha odi ni be akase free. Hello, good morning. Good morning, Salome ni won. Bata yo yentie we Nambata we de mepacha nyame adome ho ye pa na wonso nyame admafia panso afenko metu ye nyina biom de nyame ama pede ya baso bona me de bo ejumande no na wo ye oyi wa kuma mno wa jim na so be bo enti nyame sha no ya ofesi ama ho tin ene nkwatenti me da si bebre ma amen okay Vodafone me pacho mun check na say problem aba ho na omonhwe na omonye emfa emayen yesere mu bebre 0201 endra me kan me say bibia code true 0201 944485 0554820910. We see a friend Eunice. Eunice. Okay, yate. Eunice. Onye teacher yate. Okay, yate. For coming through with this one. All right, indeed. NDC amanyokoro mu so ne nipa makomako 9 miensa for now. Ena yanyan ntie so mo pese omo so eba be tu franka e de ma wo mo me be bubo mudin sisi a e pa to odin be be kase free
Mpacho udin. Coach. Okay, coach yenti o. Sometimes Ghana, senior individuals, you see a year in your man, your government is there. And I casa so your casa agency government. Though on one what power panel do a future, but yeah, your man and see him money a year. I had a bug up. Sometimes no go on a year car. Yanka any panel who so on the Juma on Brotitino. Yes, we are yet a man Juma, a binding in movie. As when the year time. Yes, so I need a bring government, you do government. As I inquire, it's several this year. Then training you, Amen. Me pacho yera coach e kase fin kran hefa. La Paz. Yeda si bebre. All right. Inti yera no so dia ono so di free kran de ba ye anope no. I don't know, but I don't think say call ni ye ne beboa yen. Just a technicians ne be pehwe ma yen. Call ni ye ne nyini se beboa. Me pacho wait me abowra mu di ne be kase free. Hello. Yes, madam. Hello. Me pacho te me nka. Ajara biu. Na on te me nka ka ye de kan pacho de biu. I think that we have to stop the phonies, you know, now mumra me hu adwuma. For my all right. Hello. Hello. E ba to di be kase free. Do na fra me ohia ma me tenkwasi asem me kata fe nyina ase. Yenti your boss. Me pa to anu card na me ka so mu ya mu jiska na pese mi sa hu sa ampa na ase. Okay, the producer and one more atwitwe enkomo mo kire en so besan free bi mu anopa yi ye besan free wo why? Me da see bebre. All right. Yen so ye da see bebre. Chale ma menyo DJ Bomi. Bomi nyom na call ni mo ame. ATNDC there. Eye nipa miensa so far. Miensa no kora no ba ko pe na ya nya ne ntie se asa ne de ne serious. Omo aka nyina. Asa omo be test waters na ahwe. Semo kai ko bonsu. Yera ko bonsu. Odi kan ba be ye bia be nante halfway abata amfa. Enti o yes wo sen ba biem no dodo no anhye da amfa ne serious. Na ebi mu bisa se na Joshua Alabia Joshua was in the sika na ye de aka no one ne mabedi oso wo mabiem ebi mu su bisa na spio kra de ono no ba bi one nam kra no yeso we Ghana ejesi ayera kwabena dufo ono no ono so say but instead anye confirmed sa ono so aba be hwese owo fans kakra so ati ase na yera John Dramani Mahama eginam ni asisi emu ayere e wa NDC ni mu eye hwan na oka yera John Mahama ho ene na ko se omampani da Mahama aka na ne one term pe owie sa term no a hwan na succeed no nti no na aba be a bit of headache kakra ediama NDC 4 ewo NDC no emu nti eno so nsem eno no nyame ya adom e chena extensively we will talk about it. More send a message. We are trying to call blah blah blah. We will work on it for you guys. Nyame ya adom a echena obetumi abawuram. So what I say mfidie to de bi etimi yesa jege wo ya shon So on behalf of the team, Odi AHENKAN933 Ononi executive producer, Adrempa Kofi Mensah lead producer, Kobe K NA assistant, Kwame Asante in charge of socials. And yadi jumedi de bremo. What frame me Obuoba Ofori Amanfo.
Erade nka wo ho. Ono momo awo. Omo akoma so ade nyina mrɛ mu. Nati ase se nia ye nyina. Ede di akire no de beba atemu animu. Papa Bonio. Nti ya no ahwe ni ye. We so Obuoba, I don't understand why some of the NPP members always praise senior minister blah 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 yate. Ebeneza, thanks for coming through with your message. Kojo free boy. Also so yeah that's a free body rather. Yeah that's it. Nyamisha. Yeah but sorry sunyami adu me china be na ba beto aso. Hwonsu ye ni yesu bemu a utumi enyini eche. Ofre me Obuoba Ofori Amanfo once again. Ne ekoyi ebo ya baso ne anko yi etwa adwensi so. Ye nya biemu. Nyame nkan ye ho.